Oke, sage kwengo nimbula binaka na biokani ni siamo teko mai nimbula kerbi bosoti ni mbiar tukana nero teko buna biokani ngo ah, kero mai soto chukuma ngango kero si chukuma na siamo teko na biokani na betala noha au marotaka ni ranyo ni semra mai na kabinanga ni kuwa nimbula binaka kero nganyo ni tukuna mai ke bakau ni sa reda rao na video ngo iya se siamo tal chukuma na biokani se ni wawa chukuna len koro nimbula binaka mambul chukani ngo en bolo levo California Amerika babi ni binaka ni semra mai ngo turangan ita Simeone Bituanga, siamo sarచుకో mai Santa Rosa mi California, au siamo tukani ngua na leva ke Santa Rosa, au tuko ngua na City Level Los Angeles, e California. Ai kero marotaka na biokani, ni rabi kero mikro ndambe na sigini kuwa mikro mitalo no tueni wiki muni. Don dina na mbula vinaka mbula totoka. Ninda se vengu tiko, se tiko na ngu, se tiko na vengu ni mbula rau ni kero mendambe, me kero me vitala noa me vivo se taki na ulutanga ni green card bau si vive ke mami na sa me tungo ya Amerika sa tiko ni mami volatara ni mai tiko na bono libungo Ukla ni sa vida namba kingo santo taka chiko na vita lano na nungu i bata rasuriti chiko miki na wekanda marota ka ni na ni rando vita lo sar chiko iliu bat ki turanga ni wen lutuleu mai na mosi o mari ka bose lang mai tiko buti na ni rondo vita lano bakatanga kino turanga tau mai rao iskeli tumbuna ni Mm. rondo vita lano tiko na buku ni Durbanua ki Australia dona turanga ni sawani o ratselus ni tengi kero sanga vitalongan mata samaoti dona kana non waseti koko viau na yanga ni vitalono bakango na non waseti koko viau ke barong chukuma yoni ta ratselus ni tengi ngol chukena babi ni binako ba ke skeli tumbuna na tukul tiko moko viau i maramana itana nomro sendo vitalono tiko ke turanga matanggali o tumbuna en runondolo rosanga vulkarua aundo ndambe tiko vola tiko bakarongo tiko nomro vitala noa gona madha wa vida nga sauti ngo sa soli no to permanent residency mini Australia o vakasam takisa go endoanga ni tala noa e tarra endo na bula ni tamata tambusakayani mertoli sa sanga taka merano no to beba kona kino ke barong tiko mingo skeli tumbuna turanga tau bina bale buna elondina bina bale buna ndoru lomo soli mundo mitalo no tu na no bata dina ndo so tama na bostaki ele bro bostate kemuni rambich kemuni na kamani benu ndaro ni kambe kana keni da buti ya sa lebu na mata bal sa rator na kana nga iyango ndo turanga sa ni re sa tukango nanda ivolo matango ni ta Simeone era metalo no tiko ko vikeda na ulu taka bata tiknga ya metalo no kino o skeli tumbula bakatalanga kino ratu selo sini tenge dingin dingi dan duita kawayan dundua na nonta digi tak na pula kama digi pura-pura au na lakukin o sikeli tumbuna digi tak malako Australia o ratselo sine tenge digi tak malako Australia yo turanga neta Simeone bituanga digi tak ko merto ngol me Amerika o marata ni vol mo ko via tukono ko tokteti chukun dolo no gitala no bia wasia pat ki irne lo ni bono tukono mai ni ngole mai gosarnga enda sana rongo dana no ni talano en sini bina kenda ye me baka ngar kene bala bala nindo kila nindo langa do na kena sere me de kinda ba kina na boni bio kani mersa ngai kambi bola ka mai na nonra mona liba liba enda na rongo da mantango na sere na toba to vibes na sere ki Amerika me te kubuna na nonta vitala no ke chuko sono no militaro ni imbita mai na chat ano ngero ni taro ni Simeone kina rani somo na no militaro membeleto na durbo no me Amerika na ulu tangango ni green card da rongo da mantango na sere ngo nimbula vinaka
Vesauni ndraiky ao maisa tava ena veising da babi ni vinaka vertona toba to vibes ena rongrong vinaka ni serongo na sere memba leti Amerika. Nimbola vinaka vakumbula sartsingo vertona sema chukumena tauni o majuru mena Marshall Islands yakwe wera kedna we kanda ituke era sema tikumena Marshall Islands au klani lewira rakila na turangango o neta Simeone Bituanga o neta ya tutal tunga mai Marshall Islands ni sembera non to toki mai e Amerikana kami tal na tako kwena non to ngoni sa ler to pakamuria mer to membutu kutuki na buno to tokongo o e Amerikan da na bambul sargo wa ni bulu bina katuranga neta bina kabali bina sema ini ko
Ini boleh binakatur maramanita, boleh binak bali besar na within gomiti ko na kabenday. Erau kina me wasay dona itukutuku. Me bubebu ke nga bi irna nonda. Era sasanga cukup may Amerika. Pina ka levo. Rani ba kang bulaman tapi na biokan ni rasya mati kumingo. Yang tumbul binak may nakoro, may bali. Do bikim do kaya na fam, bikim do na cuk may na fam may na isongo. Kaya na fam may nagudat fam may nabuso. Baki nabi bubali andun dua. Bikim do nabubali may majuro. Sabak ang bulo to yan. Bikim do talaga nabubali may nakemba. Jen tamay tinay lai. Tamay lai. Cuk may golan. Sabak ang bulat tali to nga yan. Nabi, ang bulat tali nga yan. Bikim do may Australia. Talangasi pintati. Wei tutua suli soro wambula juga ni bikemdo wake nabi mata bubale andundua ena siamanindra ena lomoni bubale Pina. naka Sabi na ka levo. Leida na levo ni biokan ni rasya mamengo era ndalakala nonra vitar cuk me levo. Na nonra banu ni cuk na vitala no. Sig binang ni ko marota kan ni cuk dona nonte bata-bata baka ngo minta vitala no kina baka levo ni tuke. Da bi bisa kita lengan apa sanga baka viti. Rawa na vitala no marota kan ni ranyo. Siamo bertolo cuk mena isong ortolo cuk mena buso. Na fam roro ya wakati kina na bio kanya ni sana butitiku sigo bina kan ko rama tangani oba matal tikim ni manda nano muni koro no muni korni bas. naka neta na yadango simeo ni bituanga ya uturanga ni bununro mai neta siri ena tiki no neta siri ya sana talanga o neta siri korolele chiko na mailio ki sawani nabuso chiko loma do tukuni tu ni koro yanu yanu na nungku koro wabu kita tiko na waimanu bo tiko na mbati ni udhi wai nito individu na lele do tukuni tu do moni baka lewu erna emo nanga erna marama erna do baka watiani na buku ni kerlele yau wasu ni lebu kay ngau may ngau kita uti ngo baka wati tiko ye baka wat sare wai doka mbau te lebu endo tiko na lubi ki rau sa durumango na college mesa durene na college anangay ti tukuni ba malo yani na keni tukutuku na nito sasanga mai ka kita ulebi tukeve oka bubale oka bitadini tamay kito may imbiti kito na nito nau nangaw na yaw yang baki chini kadiwa kina imbiti kito yang baki lima sanga bulka rua tiko nito nau sa may kadibi ko na kalau kito susungi tumberi tumay panalingay lingalolo manitini kito na lebi tunggo yaw na ngasye na ngone mbimbi kina no tamay kito kung anin dundo kito singge yang baki rua sini ka diwa ya au sa may kaya au sanggay buli de kina ni sa tama talenga ni bubali me raw ni sa ngarabir to na tavingu orto na nganiengu me adoba sarangani orto sa bakawati kede me adoba talenga ni bakawati o yaw undo tukune tu yaw siya tama ngwani sara koya kondu mbole mbole lebu tu biao ni usia ngwane nga
au sa tamatu ni bubale. Susungi rito mai me adha basar tsinga mai na rito baka wachi ke tau toso mai na dhaka masiala me adha wachiku mai ngo. Artau kela tunga artau ni sona kanga bango artau sakilanga artau momo o tutua sena dhabanga artau ndo karibeia se o tumbuna sa ko sar tsinga ya sa ke ndo kilanga ya i ortungo sa serto kilanga nga ni artau susuinga na linga uruni kai ni na dhaka kuko nga Mm. orau ya me lo itu ya 6 bulan. Mm. Apakah butuh tu ya 6 bulan me atau tik main na Mm. ngal ni singendai. Totok, totok. Nga bale besar ni tanah nomu VOC ye, saya ni karorau na nonda na nomu ni susu mai ye, na membeli terus na nomu tumbu-tumbu. Au marutaka na nomu SMA yang beli ni leu besar nganggo rabarong tu mai. Na tereira na bitalo no ni kuah. Bako sibi na nomu sibi susu mai berto na tadimu ni erto selalai. Baka talanga kina ni ose dorbo ngone talanga baka tapi mata na korni buli manto abuli kina. Ayo buli na o buli mai tukanda bulebu o tia manito bia undo na mate o kelangani sesanga ena buku ngani ni bubale kena sanga itu ngana buli so sanga mai baka bochi buli no sorry mai no sorry sesanga tiku ngana buli ena buli tordake li buli sarai na FIT sengona ya turi libe kina kena sotale na ke sot kos lalai ena TPF sena se narere uh, mai ngarabiti kuna bulia me tapa saranga ni urawata rawa na nunggu ibola ni liba ena ngauna ya la ko bate tinga no sambiti o na tamai kitu nunggu nau kena nunggu sasa sanga takanga ya na nunggu buli bate ki na nunggu tu buli na ngoni na kor tu ngoni biyau na bakatangin dengan ni buli oli rawat rawa na oli ya tu sarai na buli torodaki FIT iyo sanggeli ngole talitiko na be buli so ngole ni Korea ngole ni China ngole serea ni Japan neken leitoso na buli mesali buli na renewable energy o tiali stal mai biti so tale na sort kos lalai ne bakana kani energy audit me ata bachuk maya me ata bachuk mengo sianga ni vengu raw na buli na chance lalai nga e kunia rawa online toso tiku nga na buli me ata basar chinga mai na nindoru vital no tal tinga nang me ata batik mengo si sasanga tinga na buli ya sarbenga na buno ngole tiku mikina uno mbala usara dina ni wari ni rawati na nunggu form 6 iyo toso chikunga Toto kasaranga wa bini bina kana mu tukun maya belati nili buna ngone soran tu ni rabia ngole mi Amerika sara cunga biro sini atau puna form 6. iyo Ni kita kela ni green card den toto na kaya ngandre vi mo adoba na form 1 yang go iyo di ko metal no chungo o senga ni adoba ndor na ngai lako ni na ulutanga ya na no mo ngole ina bibono ko Korea o China o Japan o ada kata cukup mana tambah lada mai biti iya matai nangona nga sa kilaki na nunggu ta mbiti no binaka ni sembulo tamangu sa tamangu kata tiku ya na PWD na building for money tiku ya tamangu nangona ngai otimikina na nunggu form 6 ngai mai mbiti ngai reda ko ni malumulumu na nunggu kani huli
Ngai mbiti au ka muli vuli liba berto na PWD. O durika. Sangai reda ni tomo se ni tikobio na ke belti ni rao talenga ni uli. E na loma tinga ni ka ngu sama nili duru sari FIT. Rawata kina na nunggu ibola ni liba-liba. Mm. Toso sara chiko na sasanga. May na PWD nga. Toso sara oli. Edo sara muli daka sara na Energy Department. Andiyan. May baka chiko na inspeksa. May baka ne mo bekituli inspekte kay ka. Mm. Ira na kamba ni ara kontraki maiwan na maten itu. Ena buku ni renewable. Wata kena liba-liba. Andiyan. Lain tambe tiko kya me atava sarangan niu sa resign mai se tu nangau ni taka yung nga sa resign mai na runong dulu ros nga bulu kalima. Runodor chil kalima? Runong dulu chini kalima. Chil kalima, eh? Kemba chini nambak sawot. Chini Sanjil. na iyo. Isa. O talita ko na muda-buta maya na kay sare do no muni tumutumuturang ni osenga ni vinakasare na beka ni wuli na no mu beka mbeka baka fika mbeka sera beka na kani bola sare de mbeka ko ni na rere no vinaka ni lingam indul mbeka ya Iyo. mo taka taka tara. Balatangan na ka kito au bakasa matakati kundo na ngau na kero abitan no. Au nga itu ko biko eu sin rawata na fika. So nga wangang ko biko yo o matau sara na engineering drawing. Oh, O re. yung do baka may at musa lilibeni na watang ito mus li at sa tech. Andin. Yo in physics baka average chikoy ka na nung baka sama. Right. O tiyaw sama ni dapat na nung baka sama. Instead of going for atsate kayo mo sa torili-bili pambalete ni binakati ko na nunggu. Leang ka na nunggu ka ni kaba ka fika, na fizike ba kay average to. Hmm. Iyo. O siya sa mani, o dambe ba ruro sanggay dakatakate kiyaw iloma. Andin. Ah, Totoo ka sar nga o klan ni nalibo na tumutumbo na barong at kumay ni kuha dole mo na nga sakit tiga bungangwan na katul ni waswas ni buli may biti dole mo na nga na enda do wakamenda sungra kang peka na lubenta yuko mata kabango yuko mata kabango yana kambimbi mera reida na dawe kuko kina na lubem kena beka mal mukina iyo. sebada. Iyo. Balete na ustu levun duon ni kena li rawatan na nonambulan na ngoni. Na baka tau na capability tiko bikwaya. Na sinirawa, ya lebu na ngauna enda daba kosu chikina na ngoni ni biti. Balata ninda sunguraka sonaka, sinra ni rawata na lubenda. Ndondonu menda reda may nanaraka ni buli, kena kena ngu era ndo ngu kina era na lubenda. Merawa ni robi raw bata nangonanggo. Ete nangonanggo sa ando tani sara nambula, siya na kanibule sa tiko nangonanggo. Lebuna ka sa network, sa IT. Lebuna ka sa research tagi nga. Iyo, ke ndabin na euro nga na nunguray. Ngono sabay ba may ndambi tiko yongo sangay reda leostale. Ndunu mbeka nga na disisi na yo ambita. Kena bika kerubital no ta kena nunggu tumbu-tumbu turang. Ah, Totoo ko din eh. O mm. maro nga ni raka-raka cukup ako foman na PWD sangga redo ko na nung lubeng ko na ganito may duro may lamang ko may reda raw ko na kanita baka libo-libo. Totoo ka saranga. Iyo. Ani lebuna reda ni dona kai reda ni sa chikorobi tamagu na network. Sa reda raw ko na capacity tiko bia ni undo tu do mantangai vale undo share itu. Mm. Sangai redo ko siya ko kongo me liba ke baka usa tarabal ko saruni dakaba na liba. Mm. Iyo. Au
o ve mboleti ko baka lebu na bir na ngoni mbaleta vitalia ni ramalumulumuti ko non kanibuli anangali matua mai Mm. ni sa adava ni sa toso chiko na ngauna. Mm. Ah, Yo, ena buku ke bakanga enda mera nguma tu tinga ira mera toso. Denasar. Ke baka sianga ni nguma tu mera toso ena tu bakan tu na non baka sama ena Mm. tu bakan tu talenga na vika e via da kava na klu kina non rambula. Mm. Ya na kau bakan boto yau ni satu biau na kamu toso kina sa sa urede oki. Ngwa nga nanguni sala muruna rawati anu kumbula yo musa daka liba-liba. Antena. Mm. Yang negara itu nano libu-libu ya kucu-kucu lebih sih buru-buru siapa Na tahu. na liba-liba angkai koche wa se buru-buru. Koche wa se buru-buru me ada pasara nga mule buli chapa ni na bono na kanibule tu saranga idake. Ngeureda ni radhidi na tamata na bimataka. Na ya babala gamay redi Amerika ngo ni usamay chikung ga Amerika usang ga reda li ustali chikung na nunggungo ni sal. Hmm. Sa baka sa baka raw tagyaw tik nga may muri ni reda na katumbalewe sa tandola pati ko nakalu. May chapa ni dona buno binakatalanga ni buli. Ya indona banua raw ni da invest kina Hmm. na tumbu-tumbu bir na lubenda. Bleta iraw-rawa na bosa baka Japani may na bosa baka China. Antena. Iyo. Terbanta nga na abob Hmm. Iyo. Iraw biyaw iraw-raw na bosa baka Japani may na bosa baka China. Sa bosa baka Korea. Bleta na non technology very sarui chiko iliu. Baka bimbi ke baka ndangan reba mera wuli engineering. Se wuli renewable, se wuli liba-liba. Engo iso na banua endono me da rei tuki na na tumbu-tumbu. Ah. Antena. Toto kasarang eh. Bina ko bali buno no mo se chukumin ko ni talibyo no ni tabuti to kumay ay. Ni nila koy Korea, la koy Japan. O nila koy China tul no bono liya bungo bina buno bagay siya. Yan mo ngoli to na bulya e waray na fomuan. E ore na famono. O famono na e ore na adobe. Me upasitake. Ah. Iya. E vida nga na maka u lutuia. Iya. O sakela tsugia o ni urao ni rawate. Antena. Chiko na kene ngu, chiko Chiko na nga. kene ya. Chiko nga kene ngu. Chiko nga kene yalo. Sa totoo ko coach. Iya, natapos hanggang coach Kim ni may na ya tumasel. Nangono sa resign niya na runondolo chinika lima. May na energy department. Ausali hindi kita kamusafam. Bleta na bengaw na kaya ni kito inspection wabo kina tiko na volleyball may na energy department. Hmm. Kito ndure da nga liba na nga na kito bisiko na be rural areas of Fiji. Ika mangi kito bisiko ni bango banando na farm sa baka liba-liba tu. Gereda na hard case. So na nga na kito ndono maka na lori nimbo kaya rakel itu. Baka ya balati tumika na yalo. O ya wele bunungu ngele. Baka tapa mu dengungo mu dakabango. Sangga ngai mika na yalo imbole mbole. Meusa resign. Meusa ngaraba na musa didi bakando na fam. Hmm. Mata ini nunggu fam e chiko ini song. Didi bakai ka. Rawa ini song ya sangga rawa talendo na basanga bulne ya katiko inabuso. Ngo nanguna nga se chiko e loma ni energy department sa rawata rorua. Baleta ni setiko mm, na payslip na kaya ngandreb na requirements may be hiyo. Sa already ni sa establish roro to yung sang resign.
O chiko mai na fame na ronondolo chini kalima na bulo o November. Mm. Sarto keleani na China Railway. Sinikila o de sulena non nungu contact verto de sulena nungu location. Merto ofa takabia wen dona lori or to ofa takabia dona office musali liutaka na norto energy department. Ke to ndambe tiko na norto engineering department ina Waimanu Road. Mai suba. Auli ndambe ke ana witu na bula nungu ndambe batikirito. O tia o sa mani reida ni whakataka batana kay China, lebo na ngau na shortcut tagi na process eh. Ngai usini rawa teo na whakataka the shortcut se whakataka rando kilita ni kino ir. Mm. O mani resign me kia, toso tale na fam. Tsiko nga na fam, lako tsiko na research, mani ngai mai na dona job application na kani World Bank project as a technical consultant in a Marshall Energy Company mai Marshall Island. Ndarungai apply kina maramaneta. Entiendo. Ke to apply kina yau ka ono ni tamata ya ni i viti. Kana ka ono ni tamata ngo ngereda neta ni orto kede ke orto na le lima ya orto baka masters, orto baka degree. Ia so orto daga tsukuna ifi. Iya. Yang gay wase abia o nungu coordinator ni World Bank na ngona usa lechuku kini loma. Entiendo. Mani ngai mai na mendingi musa ngai. Matai ni ambaki saintaki ya renew every year. Bakat tau tiku bana nunggu performance. Right. Sa toso nambula au sama ni bimbiu ni tuna daka tiko na IMF na tamba vitu na Reserve Bank Entiendo. na Fiji iyo IMF daka tiko mo ko au sa toso yao ro toko mai baka biti nani au toso yao dona ngau na runondolu tinika dio au buka kena yao sember na COVID. COVID. Na runondolu tinika dio ya nungunga yao na February na bulo na singani mati. Surprise visit ya nono ni tu na me le dio yani. Kakede ba rotaki benefit kakede ba rotaki ni kani World Bank projects. Na Entiendo. vale somi na motokai soli wale na nangaya no ni tu na matainga ni kare da ko na balikuro. Wiki mani na marama na tayana nga baka Italia na kuro Kuro. sine nga na kobate na noodle kaya na tinika check tagi na freezer libutu nga iya na frozen na orini banta gitu meke anga itumburi ko endo na lolo malebu sanga itu no ko yo sanga ingo sa bit sa ngondo na decision o kiro mikiru sa ngoli mai na etu masyal mani adon di no na pakatulewa sambiu mai na ilabo binaka may biti kena tutu bakadakada kay tukina Entiendo. sambiu mai mekito sa may tomana bata na bingarabi na ya tumasyal na madao nga tau may kina roso tabat sara na Secretary Finance ni Minister of Finance may masyala kito usota na supermarket sa iya sarabi ko rusila kerkero iko raunio ngole may na nunggu office mendor may bital no mani ofa takibi ko doon na itutu mengarabo ko na EU project en dambiti ko na nonruto balibola bola na Minister of Finance
Mikia sa toso ng bula, kito to kami kaya yado na pandemic. Tjena. Gaya yado na pandemic kaya nanapakanana no isi chukunga na reseben. Belete kilau kwa yau maramanita. Ayaw warini ndo tiko pakandua mo in my comfort zone. Mm. Ayaw ayaw betu ko na bandondo no. Mm. Napakatulewan ni nunggu napakatulewan ni nunggu mbula me undo face challenge. Mm. Ana be na mbole mbole mumbole ana be ndre ndre so. Asa Mm. tigitu ni nunggu mbula. Mm. Mani ado na tos toso maramanita. Tjena. Arto rongwale may bakabitinani. Ngole may na luwiki raus may delkusa Mm. sa may buli na system ni masalalen. Right. Mm-mm. Challenge lebu sa rabi ko ya. Mulai ni sambi mo delkusa girls na kurnibuli na bosa-bosa. Mm. Duindi bosa-bosa. Kenan raki. Kena panua. O masalalen endo na panua kalebo bunindaho mbeka. Se kalebo raki-raki. Tjena. Iyo. Ronga nga may na bandung ni uwa may sanikay. Ronga de tale ni bandung may lagoon side in ocean side. Tjena. Uh, Ero biri may do na bato may sandong oro ni ato tali sandoya. Anak kalili ni ano yan. Iyang kay balabo nga. Tjena. Inabing garabi ni ngoni biti na masalalin. Ah. Rabing garabi tu na gas ni buli. Eraliw ng gas ni buli. Isa. Eraliw ng gas ni buli. Garamurin na daka-daka na balimbula. Mm. Ngay kitong sarayani na engineering. Chuko Mm. ndo nakabitani talingani wanga. Rongole na ro nakabitani ndo ngoni mbuan ndo ngoni ngoni mbao. May Mm. kamba. Mm. Erangas ni wuri ralele busar. Toso chuko na daka-daka. Mm. Ena ya tumasyala. Edo sarnangono mendurle le liuta kan na Fijian community se meu raranding tega sa Mm. president di Fijian community to so chiko ya me da na runo tolu rosobul ka tolu Mm. bulo September oko sita musambiti ya ora ya musa kuni renew Mm. me usaba ngangara ngai da ke manda mai anangone ya satu ki kede chiko kina Mm. erua na neto visa Lebih serapa ya? na visa ni na B1 B2 visa Amerika Right. ken tolu na yamba ki Australia. Tjena. E runa bonongo e usa sa tukirorote asa angwalika na nungu. Usangai baka samata ka musa andingi teki Amerika iliu. Belete ni vole ka Australia ibiti. Right. Bete moruno. Tobole mandana. Mm. Mumei tobole mandana nraki. Reda mandana dava. Era malele tiku kina na ngoni bitike. Se Tjena. me se Mm. mo me ke to toso ibi. Mm. Mm. Manimbi orto rona bitina ni me masel. Sanje Aro lebih daga tu daga ya. tunga. Rombi tu yani. Tosu kemuni. Toso, mbedi toso maya. Baka nga nungu biti romi biti toso mai masel. Ah. Ngo rombi tu e masel u toso maya. Na Yes. nungu ngai mai ti maramanita. E werindo kila ro kilanga. Tjena. Ndara kala sa ndo tukune ndo nanu mati kona nito. Na fada ni velo tu mai masela. So Eh. angule da. Turanga ni bono leo. Sengke iles tal cingango e sala kumbagi kiribati se viti. Mm. Na e kabini singalu tule busa iya chukubio kai tau. To kito nangande ya ni kito bele sip tu ni nanomu. Awang ngande mai bale. Mm. O ia uto ka birto. Ia orto singa ni kila orto. Na singa baka rombo ka saranga ia musa talabe maliola.
Antina. Musanga. Otori ni kilachiko. Ortawarin kila. Uda ka betungan nunggu saurin reda mai nono tutu bakalut. Sa ka bengayo nunggu nanito nabio kani ngaitiko. Ra ngoleani ra turung ini tungone lewa. Iya. Tanggai tukune ni tungone lewa. Ni tu nau. Ko esa ndambe ko sabu ko tu ya malila. Nangone asa tumbu tu ya. Ah, sar tu kur ngar tu. Trindo be tukunan donaka. Ah, ika saranga na uti talaga na nunggu karon ni uti na nunggu toso masyal nunggu sabu kamay ya do may Amerika runundolo ka na runundolo rosangabulka ka rosabulka tolo Antina. iya kitong kay may wakatula may kituli sinsudibiti na yambakia Mm. balat ni sandola talin na vito sayaki Mm. lima na yan ba kinitowar ni rediro to na bioka ni may nakoro. Nikito sa may tuy masalel. Masalah. Iya beto masalel ni warin to biki mami to na COVID me ado basarangan ni sa Iya. lakotali nagkaroon ni wave. Buru-buru to dok. Hmm. Ngay matay ni mati ni tumbe ka iburu-buru. Kawya ni biki mami na vaccine ni Amerika. Antina. Iyo. Gayado tiko na dule aqui mas misa dula Macau tu may masyala. Memang siapa. Ah ah Antina. ah ah. Iya. Sebenarnya ni dorna lanti mai Amerika, be tartal dor suku talimanda na nomu fam. Mai naisongo bate kena buso. La mando teche ko na nomu titingo. Na fame ni songo may naruso maramanita may ni songo na buningi yabalati na fame ambalati ni dona harvest da kabiki ungi gay autaki nandun nungu twin cap. Tina. Naka au sini rawa tapana nungu daka. Right. Orang tengah mana titi. Au rawa tama na titi. Io au toki ningeletiko Right. vole kabia una makete Right. ngai eu baka samatake o nakoro e lebu na tamata daka itu kuike. Hmm. Ana buna nungu ndo mana tu na titi mbalete ni lebu na ka rawa maikina. Hmm. Sa rawa maya toso na titi na buso. Hmm. O timbok. Tembo katalenga te sukini Anjir. iyo na beds na Kabeci. kabeti na famrurongo maramanita nunggu sato so may masela o sanga mu biso takan na baka na nano itiko Hmm. balata ni dandunggay may balay ng unibiti siya na tauke sarna numenati ko may banuan ni kake de sarraw tike ni sandong Hmm. nakangayong gaya kabe ngayo baka boli misini Hmm. iyo rusa mani mbiu endua nangani ngo i inabuso Hmm. mbiu endua nangani ngo Nisong. inaisongo watirto na nanobubal ngo mersada kada kata kaya nanon rambula meron kuni bakararabitsinga betorto siya nanumitinga ngo nga tutua ko susun kito may sekalat ambe Right. ka nga na concept na Hmm. bakasa mati ko may virtu Anjir. sangay mbiu virtu na misini voli na tekta voli na misini lalay arto satoso na ngonang kontor vital no tingo Iya. sa suli virtu ndo na ibola na baka na kuko merto sa Dili bak. didi baka balete merau ya na nortumbula Kimbal na vegetables ke dia o dia nanum ni supply. Ni na bako o dia mi boli bikim do. orto ule benangau na orto sa tubang ay time balete ni orto tukune biau
Sa so levu tale na market no suri. Baleta na market rate se da. Iya. Iyo. Norto tu banga e tai e wana bachini nguni sala e tai se mai na koro. E levu sarna tamata daga mai bi mai suba ranga nga mai boli nga toso. Anjena. Minto tok ngai bacin ngun sal Toka raw nga eh. batini nguni sala. Oh. Saur Kelengan. ni ngai sarna ririmbalau. Nambok kambeka nga na tau sala ko ando bagalili. Ko Anjena. nakala laiba ko ando torutal na ngono mele volte tu nusuri. Iya. Ore orto sa tulungan na kaloko na besinga merto tuba ngai tai. Merto ntono maka nga na suka ni tamata tagadak. Ko ngai nusuri ko e suka mai Satu tok er sa. satang ngabi ngai ngumpati nunguni sala nga na Princess Road. Oh. Hmm. Dasar nga saron ni reto tak tekin non reto mbula eh. Merto sa tagadak tekin mertumbula. Sa. Ngai ngai ni na support na policy di sa ngai ani. Iya. Iyo. Nomni twin cab sa reto Twin sa Cape roda sa kaya tos tang nga iyo. Tosjuk na. Ya Ah. ken balambal ndo chungo ya Amerika na numunto sa sanga mi ambeleta na tekin ingel. Se chuk nga na isema eh. Chechu ko nga ni sema. Ya ke bukai kitungan rebe me kitu tengan nito. Kitu sana sumir to tali mer to tengan nito. Adik. So na ila we generate nga na lo mani bubal. Ah, Hmm. ah. Hmm. U the kabendon na wale wale ya meruni kuni dependent do na bon leni bubal bin duatan. Balet ni kitu susulu bini alimai. Hmm. Merto kilata lenga na dava na ndrendre ni mbule ni nonrutu susungi mai. Penasaran. Ya. Penasaran. Sing di kararaw eh. Jangan dikarang. Bula bak lebih ni ali. Sa. Iya. Bet sembimbio ni tunau se kitu kala laisara. Hmm. Ya. Pami di binaka buana marama tinamuni eh na no na Iya. linga ni be susu. Ni Hmm. susu kem do ketu na lewe bitu. Leo bitu. Tena. Hmm. Ai, sa totoo kasaranga. O babi ni binakina no biba kong gete, au talita kana no mutala no ambalete ni dine ni darubi talo chungo no mundo ngol me Amerika. Ia se chukunga na teke bu ni be kake de lista le chuko bena no bono susu me kina. Wate kina no mundo ngel. Do lista ka tiko me na kore. Ia dor lansar me ko nalak me biti Amerika. No mongole mai biti roto na biti na ni na tu masala tiko endo na we kamu California do abitar tiko mamai tiko kin. Nunggu ngole mai endo na turanga do suka nga nalu tu e undo ko chiko ibali me masiala me kitoli basirele. Ko ya daga daga na customs. Na turanga ni tabi unyo wila me roba. Nangona o sangai tarai ko mai sa chugo iki o ko. Esa. O sangai ker me ko tau ker. Auro ni le tobuli Amerika mandayan. Tuno ko tau ningole mai. Ningole mai tongai me chiko bata. Sa. Yo warni kila bakan duoti ko nangona ko sa baka iyo nga bale tembeka nga na ni robe dobi musiti. Abe so mambeka ko na ka undu da kabatu bi ko me masiala gitu ba bitaman. Au Hmm. tukuni biko ni ubiang ande mai mu me reda manda na bula. Eh. O tia atu no ka ni ngande mai nunggu ngai ngwale mai ya. Sada buta mo ka ndo na ya ni tamata. Soli maybe una edes. E na wara kiau. O sini kila bakan do ya ni ko sali ker wana turango ya muli chiku bati kirau. Sa. E ngole mo ya nunggu ngai mai wana vale na ya ni turango ratu siala. Na ibalwo. Antena. Turangan ni nangguratungo may turangan ni nambunraw may nodo. Yo na nito warini kilabakan do turanga tau. O yo baka unggay sar nga may nanunggulo man bale nga. Oi. Sa tokay ka nanunggu ne baka wad sar nga mana nanrutubo bale. Bubal. Iyo.
Satsuma singkila cuko turangan ni tabu ni na isya maya Na satsuma maka. isema ya ichiko. Oh, warai Naturanga serangan ngai diperkenalkan. naturanga ko ngai piktike wena mbasi. O eu bondo mbasi mai SF ipeteluma. Ah, Ah, nunggu sombo ipeteluma sa kele tuna lori. Au sarai ngayani. Au reda naturanga ko mai piktike au. Ngo ya nunggu tutua saranga. Na nunggu ne me wili chiko baka tadingu. Chiko iya. bati nunggu ratu ya. Sa piktike au baka mbulo ko biau. Ko na no ni sala ya do sar tungai rango sini be Ah, tuna iya nga ko ambula boy wala eh, batiko iya eh, o sa ndambi tibongo o sa bango tutua o i kundi nango sa kerobi iyo sama ni ya do sara mele kitoli chiko bati nungu ratu ya hmm. ya do ba ni ngole mai sona job ni caregiver na mate ni nungu daka daka ke na daka daka ni caregiver Ah, dina. ya Abi, se lako nga mai baka ngande. ngande. O tia sama ni roker na bitinani. Ro na buka mai vai Hawaii, me kito mai sota, na bulon Disemba, rau tiko na sing ni sudu. Me kito mai spenta kia na nito family, 3 days mai Waikiki. Hmm. Iya. Kito dire ngai 3 days mai Waikiki, kito ngai buka i biti na yado ngai ni sa sing ni sudu. Sing ni sudu sarto nga kito kele ni biti. Ben. Ah, Arto wari kila mai na koro, hmm. mai nandi nga, kito buka tali mai nandi no sore. Ah, dina. Yo, nunggu mai tiko ya, kito sali ustal. Iya. O tsinga ya, bimbi utali mai biti, me mai tiko buna taka taka yanda ya tu masih alo ni tuna. Au sa kai berau, na wanua au sa reda maingo. E sa baka date ki au sa na ngule dabi na visa i Australia. Sa B1 B2 saya balo. Kento sa na B1 B2 ya bala. Keto ngai tosong go anti dokter ti. Ah, Keto dina. ngai me Roma imbiu. Tege buna buli, tege buna taka taka. Gue ya tu masih Vakalele lama. inga, mai masela. Na bula o machi, ni ronondo loro sanga bulu kaba. E o ngai buka mai masela i LA, mo mai sarang gitu. Ah, dina. O mbedi buka tali mai, LA. Mo mai sarang gitu na ronondo lu, na bula o machi. Nunggu ngai ngai mai ai maramaneta, na ngai ngai mai asa ngai sarcunga mai. Bakan dua sa baka mo de mo masela ya. Ah, dina. Nunggu ngai ngai mai asa. Au sareda na yanga ni caregiver, au sangai reda na opportunity talanga itu wana nungu trade. Hmm. Ena wanongo. Dina sa. Au ngai driver chiko wantaka chinga na leseni ni mere ni masela. Right. Tembera chiko na leseni California. Right. Driver chiko ya nabinga una kedenga ule sumiki na molinga rabando na client. Eu kele ba nabi construction kede nabi ya sanangoi. Tiga bunga mai San Rafael Iya. na Marin County kota da mai. Ke baka u daka mai ra mai SFO o na kemas o na kele na bi construction company motoronga. Mbo tundo na daka ni ka ni liba. Va toka mai ya na nunggu sasanga. Anjir. Baleta ni usak kila o kita usangai mai ke. Rono bicara yang rucuk ngami Orono bichina Asia. njimbelete nakai baka dingu nunggu baka sama tu Iya. beti ni satu kitu na non robisa. Hmm. Merong kay tadawo mai ni sembula chuko na nunggu bisa. Bisa. Right. Serao nga ni kito se vito se kitika Right. na B1 B2. Iyo toso chiko ya mani udaka sara wananduan na company liba-liba. Anjir. Yang ana taro ya? Yang nataro se warre chuko na pepa. Right.
Ngo sangay nasasanga ngo neta. Satoso na ngay mausada ka baka libo-libo waray na pepa. Waray talaga na pepa ni libo-libo na bunong Amerika. Right. Au sanggali ada na nga na sasulibyaw na mo to kamu sa didibanga na job. Vula ono no gutiko ba na company ngo. Vula ono no gutiko na company ngo. Mm. Me adoba ni mule sutale Mm. na vula okotaba na runundolo rosabul katolu. Mm. Kita apply tayo kina na nito green card. Nom do green card. Iyo, 2023 October. 2023 October. Ah, sa. Au samay chiko ke, au samay ine na tiko ke, me baka me tika butale na nungu ono bula nungu may sara LA, Early sevens. LA7. Ana bula machi. Pulau Match, right. Iyo. Samay daka chiko be kona company libo-libo ngo. Daka chika ya, me adaba, se daka tunga ya, sa tamba may nabalengo, ni bangare tiko au pasinga au reda tu ren. Iya. Eu retali ni apply se o sangiriti tau kini bale saranga. Eu sabango bi tau kini bale. Eu ngandre na bale ha. Nunggu bitina ni se chiku mai masiala. Eu ngandre batalanga na bale ha. Balata na lube ko kome mai buli na high school. E na Montgomery High. E chiku ngango na Montgomery Village. Na nito asa ni bale nga chukina na Montgomery High School. Totok. Mai ka reda o toke ni balengo ni nanungku ngangande. Iya. Nungku tarana na balengo ni kilaba binaka. Engandre bina credit. Yes. Credit score. E waray na nungku credit score. E waray na nungku pepa. Tunga biyaw na B1 B2. Nakangangay ngay support te kyo nang doon na ibola nga may bi nungku boss ni libo-libo. Me bandin na tayo nga ni ubiso michikubi kwa. Right. Ko nga ya. Ngay Sul naman. singa sa torna bale. Tasuli biyaw na ki. Yo, Ah. authority ka na bale na katol ni singa ni bulo May. Ronondol rosang bulka ba. Au ngay duru na kalima ni singa ni bulo May na singa baka rawai. Hmm. Au sa duru tunggo ya au kero sabing batu kini tunana. Balata na to susama idakap sa totolo biko ya. Totoo saranga. Kerobi Oh. kerobi bata embeti ni kilau ko ya. Na banua eu samay tosoki na sa kilau ko ya. Na tosongo Angay ba kung donggoy? tangkay bakandongo. O kiro nga mi kiru sangay. Saleng katakaw ko na kena na isa we tarati kumika. Beti ni kiru daka ba consultant Oh, sa cukup na kaya. e chuko binaka. Ngai mbiu mo masyala balata ti nga lebu na reason euro nimbita bana nungumbula balata Eh. na huli toro da kene non ni lubiki rao. Dia na Na sa. mbula mbimbi sar na health department wore sar ni tau doko sar. Malaga da ka biti Iya, dia na sa. Iyo. O tali Iyo. ta kamatangan na kawan ni wasi ito kumaya eh. Maro ta kachubali na marong na no movie wasi. Nilibu na kaya waray biki muni. Waray na form 1 no. Numula kumatanga may rikongo waray na credit score. Waray na beba. Iyo siya sasanga nga kimbalimbali na yalo. Michi kumatanga weekend andun doon na yalo ni nguke na sasanga. Siya ba daw? Iyo. Kaya na ndukiro vidala chipa lebu gini. Ento na ngono sangai vingo maroni tu na na yalo e chiko biao. Beleta na comfort zone no warindo undambe vandendekina. Sa. Chiko nga na yalo ni sasanga. Yalo ni Sasanga. Toso chunga. Toso tosu chunga. chunga. Yo maniado anti Dr. D. Iya. Sayado na ngono mo sa toso. Sayado na ngono me
mesa rawan na apartment ni sianga tu na pepa. Sianga tu na credit score. Ena katul ni singa au toso au sa duru au solibiau neki. Kalima ni singa au sa bango dona nunggu obi pero wuli bata mayar kia se chiko bolingo timo di uni turanga. Entiendo. Ah, au ngai kabi ko kerker me buki au rao toki taki yo na yaya ni vale. Endo nunggu friend sa sulia o chitu biau. Sini kila nunggu ratu. Niu sa ando tu nunggu storage sa lock kere tu elom. Nunggu ya ni bali. Aku na muratu turangan ni reo kono Turangan ni pamili rao se chuk tekeko. nga mebi ko ya. Chiri kila ko ya naka sa lako mebi au musa ready takara nunggu ya ni bali. Nakakaliw. Biu na storage kere tu sanggai na singa uduru meki na ibalingo. Ngai meno nunggu tabale. Au kila ni sa o watina kemunia interview tiko tsoka peti ngio limu. Iyo. Iyo. Gori na ebaka watina koro. Right. Iyo. Ando taltinga no ni bola mbaleta na bira na green card eh. Green Ira card. Bon. so chia no lubini. Iyo. Hmm. Mani likadi bi ni to momo me ame me buki yao. Ke tonga ingai. Iyo na kalima ni singa dokter ti. Hmm. Na kalima ni singa madala mekina na green card. Santin. Eu sa duru tu ibalingo. Yo si Bernie Otorno ken madal. Jembera. Ne kabanisi nga si kerubimbanga kini tu nana. Nada buna buna usa duru mekina. Nada buna buna usa sikyota kina. Ngai baka malumuti ko nga ni sa kadibaki. Mai ni usa ndigitaki. O kerururo apply. O ye unga indingitaki. Isa. Iyo. Ay, do man na notification. Saya do mena notification ni usa indingitaki. Many. Iyo. Nduan na lutu ni diang ulebi ko ya. Sa ngiri mau ko biau ketu setu kitu kitu nga. Angir mo ko biau ni sa rarawa ti kumai tangi ti kumai o bangga bi ko ya nakalo ko e rede no nonda daka daka. Dia nasara. Ledo ko naka, and si Beramantang ni Red na tamata, eh? Iyo. Totok. Abang o ngai tu ni ko endo na principal ni kalo endoru mbula taka tingo na daka daka. Hmm. O banga bi ko ya warini tukuni sarapa ka lebu ko lebu naka baleta e bi balati kuna nana baka nananu nana baka sama nunungu mai tu. Hmm. Baleta tinga na pepa. Hmm. Ada na ngau na ubata taro. Sau tikong ko Amerika, sau tarati ko na result, notification ni green card. Wata taro avoki, ratu kune tiko biau na tamata ngau tau sotaka. Ratu kune biau umule ustalebiti. Iku sinra ni proses te kiki. Mbaleta tiko mo muli duru takamay na counselor, se counselor office ya tabe na Hmm. embassy eh. Embassy. Iyo, sinivya nguna elongo. Endo na baka rombo ka usama ni kere be nungu mboso ni liba. Hmm. Kamba ni liba. O ya mu u kere. Au kere ya undo tiko nungu aponi. Ma ibe ya wari nindo nungu aponi ma ni neta. Ngo ya usets nga na internet. Usets takasar na USCIS. May sene uzei. Right. Sa ngay na nungu baka na ano mo sa tosoy ka. Muli baka tataro. E rawa ni uda kaba na nungu green card. Ni chiku ngay ke. Right. E raw ni proses taka ni chiku ngay ke. Ni se raw chiku nga may masiala na nungu bitinani. Right. E baya na nungu baka sama. Au yan ra na lima na kaloko na matakalilaya. Au sa yan ra tu ibaling ko. Na bale bongo ko tigukin. Au toranga sando nungu motoka. Torna motoka ya. Au drive sombo. Au siambero baka ndo ni vivi ba na nguni sale ako na 780, 680. Wow. Ang vivi ba na matakalilaya na maramanita.
O kani matau Abubuanga tunga bike muni na di dengan Princess Road, eh? amato tunga na Princess Road nga ngele road. Kona sawani serea. Sawani sere. Iya. Sama tau tunga. Yang go mungkai vivi bona nguni sala Anjir. ososo ya. Uh. Indua nga nunggu masu na matakilay usatos. Eh. Nunggu ngaya ni ay doktati o Iya. kendaro nindor bakasa ma e baka nga nanumiti ko e baka nga may biti Hmm. Ngay nga ni rawnyo. Oray nabunoya e baka appointment taki. Ah, Mendo may nanumuy bola. ya. Iyo ni usataro man nga abi security o yado yani. Usataro sa rabi security. Ayo nunggu situation go. Au sa tarana nunggu notification. Iya. Erawa new proses tak ngai ke na nunggu ka. Nunggu green card. Iya. Tukune maya security. Iko baka appointment. Au tukune bi nunggu security sianga. Wana security sianga. O iko mo baka appointment. Au bangga bi security. Ngole sarchuk me Santa Rosa. Nganreba me dona officer. Me buki yau. O yau ngo libi mingo. Anjir. Tuno ko e sinraw. Se watu nga ya sa takos sa may na marama. Anjir. Takos nga men na marama ya. Sa tuno na kay ko ngandre pa. O tuko na ba na marama ya iyo. O iyo nung situation ko. Sangkay baka madalata ka mo ko biyaw. Nada ba muda ka ba. Yes. Ni se veliti ko na nung B1 B2. Hmm. Vata kay na status coach ko kina. Baleta na green card. Green card. Yo, ngona nanu nindarutal nongo baleta baleta New South America Dia nasar. erawan ni dakatak. Right. Yo, nanomu ni apply ta ka nanomu ni green card. Doa cukup man TV. Nanunggu apply ta kana green card ewa kita uciku may masyala. Kembali ko apply may masela. Masyala. Yung dodol Oktober 2023. 2023. Right. Na ebuno ni interview soli may biyaw may Philippines vata kay Viti nunggu home country. Anjir. Motor Iya. tu lah kata nga be na kaum bite be na form we. Iyo. Right. Sama ni Manila Sesu. Manila siyo Suba. Suba. Right. Vamadalata kami na immigration officer ya tukuno ko ngona ka mo kaba. O ikongongo mo samita kamay na kese nga mendua na numu etoni immigration me Right. kaba may. O sa Manila sumay Dr. T. Anjir. Kimbal satu kun bikin ni. You Sa can do it here. You can do all the satu form kuni here. biyaw I can do it ya. Oh ya, asar nga doon na listo, doon na taro lebo, doon taro ang sarcho nga may lebo nita. Kung nangon ito, abitan lo chikin na nambag sawo ti kirto, mari ko sa ilangi, o na maramanita, parang chuko may gombo na diri ba kaya, o buli binaka maramanita tuliana, nao mi daw dawe, na nito may bitalan no, ratarong chuko na may sobada, bakyo sa chuko enike. Kimbalan ba, so ni taro bikin minang daw taro chuko may membaleta na green card. Kaya sa chuko meri ka sa palewa na nga naka sa dudul mo ta ka ba? To Mo sa ba rental no. iyo. Erao nyo da kaba. Yung baleta ni ke ninda siya nga nimbuta tu baka na immigration law i Amerika, viyaw na nungu baka sala binaka me da kaba ndua na etoni immigration etoni Immigration attorney, right. baleta erawa-rawa. Right. Ndina ni ko na soma Mm. ndua na ilabo Yes. iyo ke bakai ko yaw mantanga udaka sibi na ilabo ke bakai ko ngale talibi chumoli da kaba mai. Dia na sala. Muso May mga iki. nanumutungay ke, balete o sa tiko, sa runa soma tunga, ngay installment. Sini Oh, soma rarang sala. bandua. Tutok. Iyo, enang kay baka tao nga, ba nanumubital no, ba nanumueton. Yes. Iyo, yaw, kalau ngat sa, balete ni sa
wasia bakan tonto na nunggu situation. Hmm. Ngai au daka installment payment be koy. Totok. Ongge kune bata bena loengo. Na loengo maramanita eu tiku banan dona vital no, dona maramani kalambu. Watikinen dona eleni meko. Maramani kalambu ngo baka me kitu vitabelenti. Ndo ngana singelebe suru visure chumoko kito lingun titiko. Ondambe to nga ro vital no to ko eleni meko watike eleni Mexico watike ko ya. Talno saratiko eleni Mexico ngo balate indua immigration consultant. Iya. Chuko ngango ke Santa Rosa. Antin. No nangalunga marama ni Kalambo yo sa tarongi eleni Mexico. Au siang tal ni taro sa kere serangan nampai eleni gai no na consultant fee $85 nga. Kon na consultant Right. immigration consultant. Na kena mataka nga yung gai didi bi maramango. Au didi bi maramango, o ba madala taka na nugus situation, na nugus status, gai tukune bi au maramango. Isimi, au na sini charge tagi ko, wana nunggu consultant fee. E tolungan na eto ningo mena balata kana no mukisi. Eu sinro ni balata kana mukisi. Meta endua matai tu no ko ni se nunggu B1 B2 e se mbulatiko. Yung bulletin. Kena karua ni nali proses na green card sanalay expire ka nunggu B1 B2. Right. E nangandre na eto ni jen na eto ni immigration eto ni men dhakaba na nunggu Okay. iyo. Meron Indonesia ma mechi ko beruan na roya Iyo men Indonesia ma o koe kila talanga koe na me dhakaba na extension meron imbula tiko na Right. nunggu te status Nung B1 B2 me on chiko me Iyo me kuni on chiko. expire. Right. Iyo induan na kangeli o nangeli talno takay ni muri na ngona Yeah. li expire kina na nunggu. Kemba leo sa sini chiko ba na musa tu ena loma ni lawa ni immigration. Antin. Yo onongali wase ni muri na itukutukungo na kanga wetu ni kuwa Hmm. ngai wase mai na maramango na loya blata eu bata taro loya talenga wa Hmm. Tony Hmm. na turanga kena marama ratingo e Santa Rosa erangai kaya talenga maybe au na italnongo Hmm. ira so era tukuni bia me lako sarapanando na Eleni Varense Hmm. o Florison ndua na kaindia Hmm. iyo nanunggu baka na nanu galibango ke baka sara cute ke anango ni biti ke unge talene au nali cute tali Din. baka ba I try a new one or something new Right. ndo na kabo Antin. ongeli try takan ndo na kabo ya Iyo, na immigration ito niya unger ni usiata kabir na irna wekanda erangan Yeah. reba tu na Nice. baleta esa ribibu kisaranga e urangan ngurai Totok. transparent nge oke ingrid kito may na bibu la ke bakae Update. update kito chukuma Totok. sa Ah. angay na tostoso ngay na tostoso lay expire na nungu daka na nungu extension lay expire nungu biyo nungu 6 months Antin. o siya daka tali nungu extension nangunang kay Yung daka extension niya, sumitik. nangune daka kina na nungu at approach tagi eto ni Yeah.
Ngai tuku na mo ko na no na isao biao elimu na undolu. Andian. Na elimu na undolu ya, sa tuku na mo ko e rawa, dhaka na no mu extension, sa wili bata kede kina, na non rau talenga na vitinani. Ya Andian. rau se tuku me masyal. Andian. E na yata na tiku papalangi na change of status. Right. Na yata na tiku papalangi na change of status, eh? That's right. Iyo. Iyo, mani yado na change of status na nguna sa may expire dhaka na extension. Ngo me waragi tiku ngo dokta ti Right. na nguna endola kina na lot ni runundolu rosongabuluka tolu. Ya nanguna ndola kina ndola talanga kina rosondolu ka rosongabuluka pa. Meron ni proses kina runundolu rosongabuluka tolu. Ngai no nunggu case namba chico na onan rau tolu songabuluka lima. Oh, yun, bumibili na katoka, beta ko ira, eh? Iyo. Iyo ya ke pakai duru mai na me duru taka mai na embassy eh. Right. Ngo e very eu satur na risk. Wow. Bele tolo yang gai tuku na biau. Simi. Either you will have it or no. Bele te yura talanga na plata kana change of status e lele bro tungo Amerika. Kemuni na li Cuba tatal ngai ka. Ena sianga ni lakoya upana nunggu namba. Kono 635. Iyo. Bete asa out tani mai wana embassy mai bete ambale tikenda na nguni Pasifika eh. Right. Ko alau te weekend e vida chinika vida na zen ronondolus na undol. Oceania, eh? Iya, Oceania. Right. Oceania, right. Iya. Eu sama iwili wana USCIS Oh, non tamani kiumbala butu isana mo. na kiumbala betu santo ko So that's a maramanita. big risk, eh? It's a big risk. E unga bonita kana na itukutungo veni tu na ambla ni satu kune bia oni tu lo ni tu etoni. Aunga tuku ker bia etoni me kuni tuku no veni tu na ambla te na bakasa mena beti bibala. Kelanga o kemini na marama e kakere me Iya. set. Kaya mi dotan chuko ni E mamiti, dota ni eh? tu. Iya, di rasa. Iyo. Iyo. But from my side eu sa daka tunga na ka sa ungeti au chiki na nakalu. Kasa ya wala tunga mai biau. Eu toso tunga na bakambota ke na daka. Samani toso chuko na ngai. Toso chuko na ngai. Expire na ka todo ko. Sembara chuko ni expire na extension. Sa kere eto ni. Ker. Na ngunungo. Mero sa mbimbi mai orono mbitinani. Mero sa mbimbi masyalike. Wow. Sangga roda kabandone decision. Oti oti ngana nona kalasi me baka me ia 11 Hmm. me oti me kana ia 11 me sa me ia 12 ke vinaka ni tembo atatu nga Amerika ika Hmm. rongai buka morau na bulo bulo okosita Hmm. a bulo chula i sember na bulo okosita me tiku butali ke na new school ia ike Right. na robuka marau sambiu maya sini tuku na mayo ni tuna me sini resign mai nanu mo kwenda ka otia sangai me kito mai ngai babata Hmm. na proses me rawa se secure tsungabi ko na World Bank post ya Iya, Roni may tok man nga kia, daka to kay ke, daga eh? daga to ke Right. beti ni se ngai oti na COVID Yeah. rani work remotely yo Yes. biau eu sin rani work remotely beti na nungu ya sana eu technical Right. eu ndono mutsiko na file Yes. maniado na decision ya samai berembera ke na proses. May berembera na nito change of status
Sa boleh ka talit sa may expire o yaw. Sa boleh ka ni may expire na non raw. Iyo, na nito pe pasachi ko raw iloma. May expire ke sartunga o kito. Sangay pa chingolo ya very soon. And andona nondo to result na la kumay. Andona update. Onggay kinadala Dr. T. Simberea sa Oi, na loma ni runundol lima na undol nandola ya. Hmm. E chasta kabikito nito eto ni na nito change of status, Hmm. na nito extension, Hmm. kena daka na nito work permit, kena social security. Asa awili kede ba na runo 5,000. 5,000. Anjir. Gaya nga mena no nito social ni ro social security ya. Na vulo February na bakingo. Eu sa daka ba na Tesla Energy. Anjir. Usalande sa resign may ka, Yeah. usalande may mana Tesla Energy. Satu kona turanga libu saranga ko Amerika Elon Musk, Gor. Elon Musk. Oh, Santin. O may daka chukungo panano nakani renewable energy na solar. Kan tua. Iyo. Amay ndabi chukui ka sa yada nangona saranga kito daka chukum may napa. Ito daka chukum may napa sa yada may nanggiri. Yeah. Ni saba congratulation te kiau chuku mayo nito berta ka manengir mi kito sali interview Right. i SFO Santin. yo ana bubala kita satu ke sa expire sa may oti na kauko ni B1 B2 Itu sa sabit lili tokabat. sa toko to nga kito sa sasanga to nga na masu sa ngay to nga ah sa may resign talaga nito na balit sa balabu no metiko sa sinroni. Iyo. Kaya kaya na lesu, na bata runi bata na taloko na nito Application. application sa Chikurilo. Yan na sa. Antin. Toso na bingarabi, au ngay tsungali daka manikituli interview. Sa ayato may na interview ngay ngandre bitali may na Hmm. non raw medical Ito ngandre police clearance. siya nga. Ayun, na Yeah. police clearance raw may mga siya la ron yung giritak nga eh. Right. Siya ron nita ka mga ando na toki, lita ka ba may. Baka kito da ka, kito ungir nga bando na toki. Yeah. Koto nga ko na nito ID, lita ka may printout, to sumay. Tak. Ko nga na medical, kito nga may dala ko rumay ke, meron ni, na idula ke de ko nga rebi may ba na immigration may kito la ko rumah. Aya o liu, se ke o dola lima na idula. O nito nana nga idola vitu. Antin. O ngone nga idola dola tala nga vitu na idula. Berarti meron ni kito rawat kinana nito medical report eh. Right. Nangona kitong gali interview kina. Sangka itu kena ngamole kunilenga. No mundo orang gengan rebe may Hmm. nonro medical report oro na vitinani. Antin. Sangka ikaw tunga na ba roli medical oraw na singa lutu lebu. Hmm. Tata ka nga ya. Kitong na baka rombuka. Okay. Kitong na baka rombuka ya. Kitong durungan ni kitong matay saranga maramanita. Isa. Kitong bimbiyo na lima kitong usapan ko ito masu na baka tau saranga yan tayo na nondo to tiko nondo to baka nondo to ibola en raw yan tayo o ya utong nga biraw Amin. kitong ngay sa kalunga eh iya
Kita gay juga ni asa ke sa bakang boti juga. Na change of status ngo na raw. Ah. Toso nang gay kadi baki gitu sa lain ni ra lain tal tunga bango irna ISIS. O irna duru merli appointment na. Lelem. Tubo tu bango ir. Ketu sa bangal taki ndona katumbe me ketu sa duru. Kitongga sarna tambah ruah idake. Tambah ruah baka torongin na de kito ndina cek ta kaya security check tale. Mani saya to mainan itu kome interview ti kito. Nito immigration officer. Dagiti ti na nakalibong kay bande ti kiyaw si Bertsurangaya. Hmm. Kito ti ko natambah ruah. Ngay tu ko no ka kemdo kito nalako na tambah tur. Au sa baka binibinakat sa ngaya. Iya. Wala tau sa bakila ni sa tolu ba kalau sa confirm na kango. Sa tukuna sarai kia tambo tolu ngo sa fulfill teki. No to green card ni ko. Ketongai tolungan na section. Se tolu na pat ni interview kito interview ki. Matai toreng kete kito na ede kito hindi na ede kito kede na Hmm. da mo ka no mu date of birth ngo kasaranga. Kena karua tarong may kito iko aduruma Amerika nangau na daba. Iyo. O chingaya sa toreng saramay kon kani criminal act Hmm. me kito tukuni kete ngau kito na iyo sisenga. Kona matay nga kito ndui watoreng yandundua. Hmm. Watoreng yandundua o di na adamu ya o iliu biao blatu no main applicant muri Yes. bini tu nananga muri sarabi bini rongo ni aleo. Yes. Sangka kito labili nga kede ke kito bakandinin dia ta ka indona dala willing nga mayo kwa me kito tunchi ko ni yes or no. Kena katolu sa ngai tal me biao na se ebi na bono ay udakadakina. Iyo may bay. O American do nakango ko sa re de ngamo ko be confirm ta nga ko. Ko sa Nasa hero bela bi ura screen. ilju. Right. Sa ko bela screen na namo Tachi ko information. ramay ba screen. Bete ringa bango re ko ba na screen. Ah. Ah. Ang iya tal mo ko it's been a long way for you. Long way for you. You've been come along around the world. Wow. E de manda sa relire eu siang mandanga ni tu kuno bika ni chuko mai Korea chuko mai China chuko mai Japani e va mai ana no naka no na respond bio yo sembera ni lian lande mo ko nakatulu ni pata meli torong na buno o daga kina satu kuno ko bikito today I will grant your green card ngai toreng e muri na buno Sebenarnya daga ditaruh yang datar. sember ni o tinatar. Ah. Hmm. Au sangareve ke ana favor ni kalau na ke baka o daka indona kambibingo mo tamatan do daka mo ekta ke na principal ni daka blata ni kuanga ndi na chinga na bos ni kalau tamatan do daka siyang na kam mando akin ay Orang bakal dua. ore sarin tuku ni mo daka bako mo sa daka tunga oray mo daka may na bul ni alumundi na mo baka ndi na tak. Berarti nang kay bito ko ni kaya nakaluwi. Ya rasa. Iyo. Toto ka bakawuts. Ah. Ni sember ni kuha nga nakaruangan ni Pat. Satu ko ni Bikito ya. Today I will grant your green card. Even though iya mo ka, even though si Bert si kumay na numun raw gobi raw na rona bitinani. Na numun raw medical report si Bert si nga, dokter ti. Na Rizal si Bert. 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 Na Rizal si B
Gai tu na ko na numro medical bro ya to nga main ro baku to tolo mai biau. Hmm. Heeh. Endo na kale bu viva kurumbu itaki. Ngai ke to sarava na mataka ni singaya. Bet Hmm. ni se votu na interview sa grant taki na green card. In other word, sa expire tu kito se grant taki nga. Yes. Iyo, eu ba esa runyo tuku nendai ke kai sasanga mai na tamate Amerika. Amerika warini vanua rarau, eh? Tien. Iyo. Tien E sa. vanua toka ni mo dhaka mo bakambote tiko ni ndona kalau ko e rawate na kake vengi. Tien sa. Na. Tien todo ako. Ke tongai tarongi mayana nung kubuno ni dhaka. Hmm. Sandren ritungama yo o immigration officer. Hmm. Kaya sa iya sarang mo kaya. Thank you, Mr. Bituanga family. Welcome to America. Wow. Baka nga na dhaba ni eu sabosota na nunggu lulu. Yes. Sa ndodong nga may nalingi ni tunana sa mukote may na tarama na lingangu. Sa Yes. rin ni rongon ni aliaw ni sa duba. Sa tarik ito na na kambimbi bete ni o baka na numales tale Yes. na nguni sa labi bako titigo may nakalu. Baleta so na numatiko ni rawa-rawa. Tien. Bate taura ng bulan ni Bosota. Sota. So nangaw na sa kwasen takirto na nito etoni. Isa. Baleta ni saya wala tiko na elong ni sa wala ka tiko ni expire. Right. Nikito sa may taratu na permanent residence ni Amerika. Au sa baka binibinakatsunga wana kalong baleta ni okoya rawate. Rawa bikenda na ngunibiti. Bikenda na ngunibiti matanga enda chikungo Amerika. Baleta na kalebu sa len opportunity ko tukuniti kongo. Gembale kalau sa baka tarara ko mo sa may tiko ike Hmm. rawa na numu pepa. Tien. Au be ba mbole ikenda na ngunibiti. Tien sa. Engo sember nga ir nanggay may na green card eh. Bete ke baka sa rawa bikito na rawa kede. Tien. Inatamatanga me na baka tundo nute kwa Tien. men na rede tiko na febe ni kelo kina mbul ni tamatan dudu. Mau si Kise. bini sa expired tu na nung do pepe lo me eh? Oko sivi ni sa expired tu na pepiloma Iya. ya. Na kambimbi ureda ni na system ni burbura sa expire. Iya. O yung ureda pa kaya lo na system ni kelo e daka tuika. Eh. Ah. Dine ni ususungi ma endo na lubini ali. Warni bakan tuan ni alo lelai me solibe ando na alo me baka alo lelai te ke asar nga baka me motivate ke utali. So. Nambul ni sasanga. Kilachung goro na natal no tiko to karuan ni tenge me sawani. Ke baka Eh. warongo tiko ndo na nga na may nreba taki au abo gitu ni may tenda taki tu na lori. Eh. Bana energy. Eh. Kerondo bio se baka lebo. Ya na buni nunggu me kere kemudian mo wasia na nunggu tuku. Balata o kila ni tu na nunggu toka ni ratungo. Iya sar. So ravingoma na non ra green card no tu ye irsa ralesu talibiti. Iya sar. Sianga na rawa ni ko e daka ni Untuk ko memiliki. chikike. Iya sar na. We kemuni na baka rongo tiko mai kemuni nunggu toka ni. Rawa ni ko daka na muntikike. Balate lebu ra advice tiki yau. Ba tatar nge so rat kuna biau. Mule su tali. Mule su tali nge warai warai ni unding dingi kya. Bango sambu tukarana bonongo. Dapat tali na puna nunggu lius tali. Sa kadi ba kaya sa bakan dete kime au sana le ni bonongo.
Andiena. Apiar ni bonongo. Yo maniado maramanita. Maniado edo pamengo. Na bula sauti kito dingo makina. Nito kito Eh, kede. Edo eh, may liu na nongo. Edo ranga mananongo doon matawitang ida kilebo kito. Ngay edo may muri na non raw. Yung ngay edo tsiko may muri sali update taking na system. Yo kiro sa kata tunde sara. Yo sali kata kasar cukup Elon Musk o Tesla Energy. Ah, Andiena. Isa. sama irega na Kode manda tan ratu bagi may mata tanra. may nanomundo titi tu nga ya may naisong overto may nabuso numutunga may nakoro sa may tusar tunggo na buno le buru-buru Amerika kau sa may taka tu na turanga andaran ka turanga rong turanga baila tundo buru-buru Iya. na kalau warin to na kwan rewa E warin dona ka dokter di. Baleta obi ba unge tingo o nunggu kerua netenge ko e muria nanguni salaya. Ndota ni na bono muria yao. Meron ni biba unge ti tiku ngaber na nunggu itoka ni tikongo. ya nasar Ndota le na sa ndini rong-rong ndota ni mayo Trump ndona ngauna. hmm Yo ndare tal ni mata sao sambe di pasta ko na Dignity Act. okay. We kenda nga na ngoni biti se kenda na immigrant. Enda tunggo sa expire tu no nonda tiko. Right. Kembali sa tandola talea ando na katumba. We yau na nongurai na asalem ko sa konda apply tagi tu kembali sana pa sana sianga ya. Mesa nda sasanga takaya ni na Dignity Act ya. Dignity Act Iyo. totok right Bala tau research takatsuko na Dignity Act. Kaya ka o kenda na tikongo. hmm Enda be tikun din sanda nigita kay ke. Inda sasang. Da sasang atak. Hmm. Bete ndotal na katum betandol. Ngay no na nakalaw na kena karuan ni dabukalau. Nonda nga namatay ni dabukalau. Iya, sarangan dole benang na. And sali lo meleng kata kan cuma kasih dulu lo meleng kata kai. Sindu don You mendalangan do lang. our part, he will do his part. Iu dula. Bete na ilabo. Viau nunguray na ilabo itu. Ebisi nga. Na lebu ni bilin niyo da katunggo vi erto na nandoto. Embera nga erto ng bulilabo. Sakamu lo orang ini tak karawanggoy. Ori nakaram, bete na bunin niyo sa bilin na niyo. Iya. Sangkay na rauna, sangkay na tolona, sangkay na wakana. Ni na niyo ya nga kedi. Dia nasar. Ora ne kenang bale-bale, eh? Iya, dia na. Kalau tu kan tu the tree of life Tree na of ni. life. Sa. Ken bal bal bertu na wekan tai tu ki. Erbarong cukungo liwir sa sen cukunon repepa. There's an opportunity for them. Iyo. There's Right. an opportunity for them. Eh, O babi ni binaka dokta ti, kakedengo ngai reda leus talangana nunggu tiki-tiki bue. Amen. Iyo. Ususungi main dona bubale, may ali na tamago ngai susungi ngai may tiko e rabiti yao, indona ta, indona tina kau asara. Sembula tinggo na marama tinango, marama ni lebu kay ngau, may ngau. Sembula tinggo, ah, kito baka binibinak ka baka lebu na turanga. Ni solvi kito indo na linga kau may tumberi kito. Hindi na may timbiti kito na tamay kito. Kito siya nga, ne ko ay tunga sa anggarabi kito tunga. Sesuai man tang kanto nang una mo o bakang bulan man tuwa o klan ni nabarong ti kumay ka narong talangan ng dorbital nonggo me narong adan na dumomuni na tiga ng nonggo turang nita. Inaka, baka binibinakat sa kubi na, eh? Na di nuguna o lore ni marama. Yes. Lore ni marama na leo ni lebu kay ngau, may ngau. Nabuki ni no na bisusu, o utor na ngonongo na, samay ato patungo na rabonwa dedere. Ora ni datatan ratunga, au tan ratunga ando na ngauna. Nabuki ni no mundo bisusu.
na bukun ni linga kokoa ke to susungi ki na lebitu na lubemu. Ore ni rau rau na ngai ngai lebu na ulni banua lebu na benga kilo au kila ni yada na ngauna o ndo silimitu na kai me rau ni bolitaki me rau e na mbula e na waimanu. Ndo na marama bulangi e kila kere tu na be buno endo tu ya na kai na tol ni waimanu ya mai na koro. Ya to sare kobot, ya to sare na buso. Ngo endo na marama ndine ni me baka waite na lomu ni bubale baka mbati. Yo baka male male kati ko nungu mara nungu lei ni na kau kau ni no na besusu. Kito karavi tu ngai besinga. Yo na karavi a me bango na ni samai tu na buno le bungo Amerika. Ondo baka sama takatarta. Endo na ngauna. Endo na ngauna na ngai buka takamay na maliolala na maramatinango. Me mere na bunongo. Yo Terasa. ya baka embole embole le butingo ben. Dini kito singe me tekabu. Isa. Singe me tekabu tiko ng bula sa raw na pepa. Sa raw na kakito may sanga. Narao. Iyo, doon na nguna leka-leka. Ngango, na bukada may na maramatina guna mailiola memerede. Na wano sa may vila beti na kalu maramanita. Totoka na wano sa ambiti kenta tiga na turang. Iyo, ndo nga naka mendak kuha nga ni ngule tabe bikenta na nunggu itoka ni bikenta na bakarongo. Tuo o irna linga kaukaua era toko na tuna no mumbula ko ya me ko bagando ni ndangule dabe bagambimbi irna ndo itumbu bagambimbi irna no ndanau se irna da susungin beka irna mbunda se iku susum beka baka lubiniali enduango e posa tiko eningo susu baka lubiniali ore bagando ni yato ika balete tiko na tamamu baka yalo se ko na ngone turango Jesu Kristo ke baka nga iko koista kandonu tiko na numumbula iko baka nananu ndonu tiko ngona bono ayau sama ya dhaba aurni kila ndo talimbeka na sei buru-buru talingo nambe di tos tali satu ngona bono lebu ndondo ime bono lebu ndondo e buru-buru Amerika iyo baka binibinaka cukup na turanga na nona bisusu na nona bisusu na maramatinango ke baka rorongo tiko maina malaka baka lebusar na bisusu malaka baka lebusar na ndaw bosota malaka baka lebu na bosa kena bika kede ikondo baka sala tigiya nga bi ko na kalungata tiko kalungata na numumbula enda nge masota yani sarao tiko na peapa sa tostal tsungango Amerika au kila ni kuna maro tai tiko ngone it's a wonderful and joyful mo rongo de tiko na nungu bosa se rongo dia tiko mai tali tiko na ngalo singenda meruni baka boto-boto ia biar na nungu itokani so baka rongo tiko so sarau tiko na nandra apa tiko ngo Amerika sasanga tiko nanguni sala da merau sare nandra apa ya na bunu nunggu mai kere maramane tatiko mendua na nunggu nero itabi bata na ngalo endai maybe buke bira baka yalo nga tikira talenga ni warini daba ni nondambula na bono enda yado iya arai tiko talendo na bonua eronindo labe tal na kalu pinaka Ai, sa totok, totok. Pinaka makaliw. Turangan na itana no mo biwase. Eliya besar ngala kanda bulida. Nano mutuko na mayan, nano mundo bakatatar. Ang gondo na kain do ndendre weekend na ituki. Ni do tumbo ta kemai. Ang do bakasamtang ta tumbo ta kemai do tukuni. Mendo na ngwan do taro. Endo na ngwan do taro ngori. Beba kai mendo do taro binatar. Nakasar nga o takam. Taro abok. Taro bakasala.
Aya saranga ndo nakao bia vakandetaka vikenda na varongo tiko meni kua ni ndo naka sianga ni matata vike muni ni taro me vakana ka tuku nongo turanga nita o ko ngai ba saranga na bali bola bola ni United States USCIS Iyo. na to bali ni bola bola liu na tambana ni duru banua sa kami na kana bakta taro ike tarongo na mitoka ni go tarongo go iya e bina kami na ngwali saranga na kena bali bola bola bali torto saranga na kena Mm. tambanan din ang do saranga na kaulida baka libo na nomuni biose ni ko na nomuni ngwali saranga o taro baka sala talanga iya o ngwali saranga na kena Iyo. wakatu baleta na iyo na senga chikume virtu Iyo. Beleta lebu era lebu ra rongo tal no nga mai. Iko taro ni biko ako baka sala taki ko mai. Era ori torro chuko na da panandina na itini tini ni bika era rongo da mai. E uranga abi au vinaka da mo taro. tela sara Na taro indo na era ke Amerika era understand ta ke era understand ta kana no mu na English ko mbitani. iya Iyo iko mo kunile kata kaya. Hmm. Yau baka Italia ngani. English may bunun ro mo Na English may batini way mo na engay. Engay kutkundo ati ko nanraki may engay ninini ti ko na tebningus ya sa kan do bulasan. Totoo kasarangan. Di na todo ko da ka kuni rere. Do tanga na kau tareu bali bu turang leta na no miti ko bakararabi. Ay tareu saranga bakalibu. Balete ni oroni kaya turang leta biu matanga. Endo lebu na wikiketo rodo mitu wiketo. Au vingoma saranga au kila na rendre do lako do rum. Sega ni kararo na tiko bararabi. Do talanga no mo basi ni basal. We rabakarong tiko mini ko er tiko bararabi tiko. Bina kana weekend na chuko Amerika na chuko barrabi. Lebo na ngaw na enda may tiko bakararabi enda may nakabatale so naka warani tiki may nino mu tubu-tuba. Kondo baka buni tumbe kaya na numu samai tomba kay so na itobo mo rania ya tani mai wana turanga siya na marama o amay dingomi ko Amerika. Mbaleta sombe kana numu OB si sombe kana numu OG andro buli woti watambeka sa may rongo tanan robas iyon duana ka ubi nakata mo bagandata na yakabendai nio sa may lomani nanduna bubale tobole mo toka ka imo kuha ni may rabi toka ka meron ni araya na sonanguna mo sa rabi toka ka meron no musiende moro no siang iko mo na rabi toka ka bakalaylay mo sa sangataka na daba na karua ni no mudabu kalawa me kuha ni mo kuha ni o sa rabi tunga bleta na bubale ay tiku talangana no na onga na bubale ay tiku talangana no na be mataka na daba rotu tuba na bakabiwatin o yaw nangono sa may tiko kina bakararabi nangona sa sikio takina o sianga ni kilabakan doon nungu ratu ni sa sikio tu na bale. Au ngai au sianga nili tatau binungu ratu. Au litu kuna nga binungu ratu ngo endo na ngai bo o warni mi tatau e ngani tinga ni balengo. Ya na nungu au ngai ngau li bari taka. Ve nungu ratu ya au tukuna bikwa. Ratu e au sianga ni me mbalata ndona bibu kele bunro samai da kaba. Nakanga e usana da kaba au sana mbimbiu balata rona biutina ni rona ngai mai. Eu na senga bangando ni ngule da biko. Bleta na nongu tika tika bua mai tiko kina. Ke a senga na balengo eu senga ni mai tika burao. Hmm. Yo indona ka lebu ndono menda na numa tiko na mai na ngai mai da mai tiko bakararabi. Da ndo na numa ndo mai tika tika bu Amerika. Amen. Amen. Bleta ke bakao sa ngai mai o sa mai rongo talan noa Mm.
mo may rongo ta leso na bosa may tumba ya Mm. saranga na bonua endo lenga kina na kibiti Tena sa. beleta nanon randuindu me kuni may bakanduindi tigi ko pana bonua iko may tiko kina iko may mendanda ando tiko nga baka me kena bosa bosa me ka balang na neutral mo neutral tinga beta na nonra o iko ngai ronga mo iko may bangarambula kaya nanungu baka salambe nga bira kerni ratunga. Ratunga o tia rasa sangat tagira mentua nan ramali. Keba kaya rasangan reba mersamai pangkarambule na bonongo Amerika. Amen. Beleta na vidingo misioni rawa na vidingo mindona kandrende beleta ke bambimbi niru vidingo mitiko ro na viwatini ndo asianga ni vikilai. Ndo asianga mbeka ni vi. Ngame siama nanito sa siama tunan ra ngame siama nanito vikilai. Nunggu sangai may baka reita kiau eo may bi. Sangai tekebui kana. Yo nabubala may petulumaya. Ya daba tiko maingo kita usi sianga tinga bakando ni muli raba. Kita undo utale batiko. Ya baka rongo tiko may nunggu ratu siala may na ko na turanga may nambunraw. Vina ka baka lebratu. Nang may linggo may tundo na ngauna. Nang may linggo misa tiga saranggo na nambula rosang kami na bitinan keto sa may tiga yo keto na siyang ninrawakan tua ningole de bikim raw. Bingay na marama ni kambara. Ngay ma kila ni lebo na ngauna. Lebo na ngauna keto sando tagtati rondong girmay. Era sawil itu nga baka tamanggo tinanggo. Ah, ah. Mleta nukila no ngo sando tani na banu ngo Amerika. Sawarin no biti sawarin no masela. Se o di tale ngo ndo na banu lebu iya. Na kake rintangan rebetu na tamate tuike. Sangai bonga na nonda bilda nonda tarada kitu na nonda biokani. Me tiko nga bete na nonda itobo. Nonda ibala-bala me bakalu tiko nga. Iya ke baka sangule tabi nga nakalo. Sanandrendre talenga. Mo na inline tegi ko. Na ngay nga main na bite makibango o sa na doko tu iya. Sendo na bosa membaleti na buno ay kumitiko iya o sa na doko tu iya. Sa ngay ready raw tali baka tani. Iya na nunggu baka sala nga. Toka nga baka dua. Toka nga baka malu toka nga baka dua. Ngay bilta kay kana no mo ilabo. May ada banindo no mo bale. Sanggay ni sando nga no bale. Sanggay leway ko yan. Kanjena to. Ah, Kanjena to. Kau wakasama taka juga na ulutangan ni na budget na budget dapat kena hidden cost ni lebu na labo ya pakai ngataki. Ese kan indo tukun me baka matana butu wabi ni binak tinggo bi wame Valentine. Baka mulut ko mayo ko na ni go nungu ambita taki na post ni daur na may vital no ti ko meni kereo ko. Kero matanga ni daur wasya baka rarama na kena baka ngataki na ilab ko ni sadakap. Na so ni loya na kake na vale na kena limpiu na tak nom do medical labo kete kete juga ya kai bina kina na durubono mani green card na cost kete kete na kai senen do na karto buntak siya. na kete kete sambiu tu na mona libeli seba ta bonita Iyo. Sabi ko ito na mo na liba-liba. Baka na nunggu medical o yaw. Ewan kami so may kaya nunggu medical. Iyo ni usata katakatiko Nunggu medical kaya uso may endonan raw 5,000. anjir Nunggu endonan raw 5. Rota chuko ni ronan raw baka tatanila ni biche. Kaya baka may na exchange rate yes Settle nan raw man nga divide by 2. patata Iyo.
Yo, ke baka toro mai ya, o tiku ngai ke, Hmm. e se so lele i tiku nga na mu daga daga taka na mu kosti Hmm. ke baka o ngai talebiti. Tēnā sāra. Bete ni ngai biti sa dabuka na mu daga daga. Tēnā sāra. O tiku ngai ke se rono suma, e kitu ni kito na so ni loya. Sa wili ke deki na ni tu extension, Oh. wili ke na ni tu change of status, wili ke na ni tu work permit pata na social security. Kede asa wili kede lo mapana 5,000 ya. Oh, se totokan jen. Iyo. Totok. Eh, Sa dea. wili kede mana 5,000 ya. Veirna we kanda era tingoi i Santa Rosa se California. Hmm. E ndona loya vinna kandundua. E urnika ni vinna kandundua blata. Oko e kawai te ki au tinga mai na bingauna. E Hmm. follow up te ki au tinga mai. Kembali balik ke sore bina kata mena nana kontek merang ke bitar tarangan Gai bikin. bitar tar nga mai. Ya. Nonro kontek eh. Sa. Beti sa weekend na siangani green card. Ndona dignity ek sa ando alango. O Right. kero vital no ti kuna singa ba rombuka. Tuno ko e simi ke kai ko kilani irna we kamura tungo. Ndona ek sa kango e uruni bibu ke kina. Ah. Baleta ya nduanga na singa ni bilini usa mo kuna Kan dua. Kan na dia so na ni sa. loya. Kan dia na todo. Ko eh, ubna Iyo. bak samtak. Namu tukun tok mena bili niu eh. Na bili niu bangko eh, wari bili niu sarbo niu lele utau. Eh? Tau sarapa barata itu. Bahkan dua eh. Ken Iya. paling bale warai talen na lomo lomo rua ke sa chiko na lomo. Mo rakaba na mo green card se mo rakaba na mo pepa. Ke pakaba na nga overstay tiko. Ka kua ni alo lelai. Eh, Aku sa ni lelai. at kung mengo turangan ita, there is the Dignity Act sa baka dita kamay na turangan president in Amerika. Iya. Ndona ka lebuna nga na yenda sa na Facebook sa chiko na network na mo na liba. Rauninda research taranga kina bananon rato website. Hmm. Menta pa wili ka tu na kali bendola batungo Amerika. Di nasaranda. Dini batar masama ina non rato to sama ya da may nangono ko. Bakarto sa suletal tundo na lolo malebu weekend. Right. Ah. Di nasar. Dona lolo malebu weekend. Euron di ba madala ta ni ba rara ba wala kala kana. Bata ngandre ba ngame ba madala sarangan alo e bira. Hmm. Merekila ni ira rao ni ira. Beta dignity eka ko eroni sa travel i viti le sumai. Oi. Sa roni travel ko. Eh, Ah ah. Ia baka me immigration o ko mena baka me penalty te ki ira na immigration. Era somo benga e vitu no ndolo. andien. Iya, baka dadanga o baka reda to bana Hmm. bana non to website. Right. Ah ah. Andien. Ono ko Mea tongole mo nambita chiko nung page na link eh. Ni iyo. Dignity Act eh. Menta wilika da vital no takayan eh. Berarti mea da bana ngono non ra tarakina non ra green card. And that's the way to go ahead until they have their green card. Oi. Ah, Ito ya. Kaya nandun in nga nakaw nito ko na maya, may balatan na ilabo. Dara ka bibibi ka, di menda mama roisel. Sebada. mama rusende. Sema ni baka da ba kinakarwa Dr. T. O year na loya. Ira kilo to ira. Iksun ni soma todo ko. Hmm. Baba ke baka ikusa barita ki ko yani. Hmm. O ira ke baba ke baka ikusa kota chuga no mu cheke. Enta sa ba cheke ke di Amerika. Iya. Ah, ah. Iya, sarkilai ro ko na cek sa tunggu mata na aronik. Sianga. O iko roni tukun ebira, eu kir mu soma baka bet na kau da kap. Au tukun sarapan tundon bika au senge miti kebu. Au rono soliben dono ngono mu ngai tuno ka okay. Partial payment taka.
Eu sosomi bakaba na limu na undolu ya. Oh, angkay mama sarngor. E mama sarai dakati. Oh. O ira understand take. Kambimbinga menta sota baka sota na bitala no na baka mata sa Iya, raw sarangan ni otak ka na kena bitala no. Toto ka iyo. baka uti. Baleto kemuni ni saat itu di ke ya orang anu gumaire na kay Amerika. Ira tamata raw raw biau. May Yes. bir na kay New Zealand, bir na kay Australia. Ira kay Amerika ndo tani. Yeah. Oro na ruango, oro na Australia, New Zealand. Bakaro bakaro redikenda tiko baka racist tiko yo. Bakara racist. Hmm. Eu nunggu rai Yan na sara. baleta ni ngona ngau tuku na ini kina ira tingo mo ira. No ngono baka taruki na era si era buki era tukuna saranga mo ka. O ira na daba meu da kapa. Itu ko taru cukup minggu tulian boleh bina kanita boleh bina kanita cungkori talangami wala katakan bikim do balata ni nono muni tala no cukup minggu ni tu kuneti ko ni sa expire expire Iyo, na no mundo B1 B2 so you were in between may na no mundo B1 B2 kena extension may do ni rama na no mundo green card iyo. may mamadal tak cungko taru cukup minggu maramanita ngo bakata boy sa expire tu no no visa gai through no no green card. Kongori, o loya baka madala mai biau. Iyo bat na nonra na me bala tako loya na nonra kisi Right. na sini adobe na limu na undolo. Right. Ir na ndota nitali, ndota no yau. Right. Kila o yau ni se velitiko. Lo mga nivel iti adaka na nungu extend ngele expired ko sa ko na Common system, lomani system. Right. So you're already there. Okay, Iyo. na sa nitaro na tarong ano so mambia ka be maramani tango na sa nabina ka nga may libang karando no attorney which I think kono no attorney go is a good one. Right. Bala to kilatal chunga torang nita ni lebu chunga attorney go era elebu sar torang nila por sigta kabindo na kae. Sinda ka mendo ka. Yeah. So this one here sounds very different to me. And the Iyo. ikaw itakin din na. Kaya nakaruo merakilati ko na nonto to nabiyo kanya rasya mati ko mai. Ayo na mera research bali po na nonto to website. Baleta na lawa bibisaw. Eu nunggu reda may nalaw ni ang bagsawa chibata nalaw ni So may so. na mati bisaw. Wow. Bibisaw chiko. Baleta irna da kalau era da kalau tinga Amerika Baba Dobi mimpi na na immigration law ko sa angay chiko. kanji na todo. Ah. Kanji na todo. Uwe siya nga patutulungan ita na nung gubila ka kiti ko libre do tarong yung tikumayera libre kararere tu. Ratu ko na tok tati libre tu nga nung bila kaya ki o singilere. Balete ni libre na kararonga ka libre ronga da kwara may song chuko na boda. Bate ni ndu na kisye. They are case by case basis. O via ondo may batarong talaga na boda. Ardo tarong niya, where were you? Nata boleh dakaba. O chau so mga bato na taro sa harto ko na may welcome home. So lakian bimbi tondo nga minta pa sa nga bato doon. Siya bata bonita. Nita na kaya bimbito ndo nga mendo pasukan doon. Puni boro kon laso. Kuniboro kunilaso. Blata, once you have your green card, you can go out, in and out. Mukuha ni Sibia na on nabula. Blata libo era enduindu ina nonra ni torong mi bango. Rasomaya ningali torong talamay. Tarwat singa aranduindu itali. Kaya saranga era immigration na office ay rando ujat saranga ika. Ayaw, saba kasama tatu. Lebungan ko na nung libyo sa arunin gana korle sumay. Gana korle sumay. Iyo. Dirasar. Belati sinindo iko na kwa nga ini tayo ron yung rupa kamatala. Iya. Pati uker nga ir mera research pa lebunan ra website. Right. Doon na yun na. Kaya mo tanga Nakake de tuika.
Bikin ni na barang cuma main sarungan sarangan na katukuno ko turang nita na baka dindike dali bulan taro mama roisente bata na bika kelengo na listare nga bena kantor bital na takatiku ni sabili ni utiko marro to keso. Iya. Set. Meravili ni juga marra juga som balata ni na na katodo ko e labo nga Amerika. Ya sar. Ke baka ikusangangan reti ko mo sa atu bakan do Amerika so sangan do na ka Amerika. O kaya na na tarawa may na sende mo virta kaya ni. Ia Set. era tamata ora na buku ni era nga kilato ira niko imigran niko sa may expa kuna umanduata kaya. Bete nanguna nga iku manduata ki iko kina ena warin rani tandola biku na katumba. Andi na saranga. Iku matandola ya ni meron ako ya meron ya kapa na nona statement membaletiko. Baka bimbi na etoni immigration etoni. Bete na non rabi tibi ako ya. Yes. Ah. Ya nasar. Er sapo sene ala lakina era Personal. uli de tu na bid sang bul namba ki merawat no kuroi. Iyo. That's their job. Let them do their job. Let them do it. Wata ki kona immigration immigration officer ko chikungo consultant ko chikungo i Santa Rosa. Wiki muni na bioka ni kimuni tungo i Santa Rosa. Eh, $55 no no na consultant fee. Ada domingo nita. Elevana na tamata eu sa o ba sala kina bira. Merala ko ngay ka melida ka non ra work permit. Ir sa tara non ra work permit. Sa tara non ra SSN. May na somatali ko na so rasini ba ibo mo ngay somatali ko komeda ka pa. Oh, totoo Iyo. sarangan. Aroro sarangango. Belete $35. Weekend na ngoni bitinda tikungo so na vanua tiko. May na numungay ba na etoni. Etoni ngi rojira nga na kalilim. Na kanda biasa nga ke baka usa biasa nga no mo. Ke baka sa tiko ro sa biasa nga no mo work permit ka ba Saudi di ngay ka belete $35. Ah. No no Totoo consultant sarangan to fee. na leva ko ni buke. Totoo kanita. Nita ni kena ka uti uti o kila barong uti kumingo ndo na turangan ni batoa. Ah, kau tu tina mada sao chike o se taka tu mena is base angirian. Tu karibe o tonga ko amun rau. Angirian sa waka binibina ka tu mo ko ni sa tamba ka chuko mayo ko na work permit. Ah. Iya. Sa tarano na work permit. Ah. Sa totoo ko makan dua. Rere Iya. ya kamu tuh dosen game bitangan ko na yang pakai O kito antuan singe me blat singa na research yes. Undu baka libu na ngono undu baka ndike batu ngai bana non ra website. Blata na kambimbi niko se mbula tiko enda misa sanga mbula ke tiko. Ke baka indona we kame na ngandre batiko mena buke. Mona tobola sar mona buki ko embalata ese chiko na opportunity TV ko mona buki. Ke baka orai I will call as you are useless in terms of uh, ni warin bimbi tubiko na weka mo itiko. Vitale ke baka durunduindi korunduindi banua. Abaka ke muni dakabatingo na numuni view sali bumbalata na bera bibuke na bibaka sama iso. Iya na totoo. Ena le tarai ndo nambuli tamata me na tarai da ke me no nambula me na binaka kini. Iya na totoo. Nanguni sala, elebu nanguni sala. Iyo babo nga ko nga ya maramanita. Vea o babo nga ke baka enda toson donu tiko Iya na Iya, nasarangan. toson donu tiko. Sa Awari kamu itu ko ni dana may
enda may socialize chiko bleta ninda kaiviti. Tiki-tiko ni nandang bula ya, na traditional and culture, warni tukuni ni nabakasongo iyo but lebo na nga na, mo sambi tanra baka tiki-tiki bol naka, mo focus manandona kay ko sangati ko. Beti ko may bang rambula. Amen. Yeah. Merau sarna kakede. Morosa na kaya nang garo no inline tagi ko talamay. Yan sar. Araw ni bibu gitu nga, na soli ni asan se, soli ni koro, araw no soli ani. Ya bate na baka tau chuko na tamatan dundo. Bati kanda warni lewa, anda warni lewa ira no nra baka tu lewa Sar. Araw nga ninda tuko na nanda baka sala nga bira Kambim bisara. Bleta na baka tu le umbita yau. Na araw ni buke talendo na tamata. Berta baka tu le umbita yau. Sanga na lubeng ko may form 6 raw ke. May have a diploma in high school. Me tararo sember ni me kuni ronge mai sa beto ko na may tambe tanya. Yan sar. Me bakraroteng nga ko na pathway. It takes a lot of sacrifice on both sides, eh? Both sides. Biki muni no muni may struggle to bala like or tok mo sa sando may masyal, eh? Iyo. Totok. Very tama ni boleh-boleh beto nito na kailangan na marama. Sinibetara ko na risk. Kaya nakarua na keron dambe beto ko sa rabandon. May masyal keron dambe tikon na donan raw kena walo sanga bulo ya donan raw ko donan raw na undol ni law ni Amerika as a technical consultant Yan. iyo kerorwa iyo mbiu maya may sangay na buli ni lubiki raw baleta no na future bete ke baka ke tuna sale kala kana ngona may masiala o ko sabo nga indone baki me ke orai ke runa bedin biti ko me le sutale suba USB ngai may nambula may biti sanawa na warin ra ni mbula tiko bakararabi na ngai Yan na sa. ele Untuk toko batanga baka may bitamanya. kito to kabatanga Totok kasarana. na decision na udaka okay sa to buli man de sandong pwede Ante. ni satu gitu ero na bisa kilaya ni na lako talaga Australia na rawa mena suruta kan na programo ni vuli me kito sa vuli kede de kito daka ndo talaga na kay Dr. Tino kumiti ko go ang gumilewa na tiko na me kito ndo feed ba tiki erto ibaloto Ante. le sikobi irna toki ni panuanggo o sangay na kamat ko na community service ya na tumbeke se community work I Dr. Tingo indo na ka era ninda post siko wana social media. Orto na warni be kila orto ni ke baka posta ka chuko na cover barrel me ka. Indo na ka e very carry weight. Na mo posta ka ke baka iko feed wir na homeless. Ke baka iko feed wir na besiko tu se o daka lotu tiko panandua na panua. Ya e carry weight. Betorto iro ba kita maya. Kaya baka ngai dua sarana toki ni bono me sulia maybe kon na ibola. Mendo tu na reference maybe rindo na toki ni bono. Yasa Mau ko bakang ya? mo ku bakanto. Ah. Blata ya part of your community Community service service. Iyo. O bakambuta chuko tunska ba may baka rede tal chuko nunga bakambuta. Orto ay robia una nungo Facebook. But kuanga ni o posta ka tu na mo against ka tu na matini tu ko e viviti ko
Kaya ke Pinaka baka cukup ikut to be kami. silent, eh? Silent. Binakata mo silent. Binakata mo silent. Iya, kun nili mo naka not to be too vocal, but Not na kaya roni can work against you, eh? iyo. Iya. Oh, sa kami din din na vital no ni ko. Manangango relili saranda mi tungango. Plus ato ko baka baka na ti ko nung kudoro mo sa to karta lang ti. Rongo-rongo pinakasarangan na lewo ni babi di pinaka sala ko tumengo. Sora tarong ko may na nomuni contact da mo tukun weira mer inbox mai gay ba ka weira. Iyo, nunggu kanga na nunggu kontak na ko nga na 707-230-0576. So 707 230 230 0576. 0576. Ya, sa Iya. sila mayaw turangan ita na na ng pentelbo ni bikim ni natarti kumay 707-230-0576 eh. Kaya kaso tali binakata na taro matelalay binak nga muningir nga direct wa o ko nang kay solean ni na details si binakati na namba ni ko na no na attorney ko kata kapat ki koya ke ko na lawyer tiko talaga ngor may Santa Rosa o klani lebo na wekanda ito kiro chungo Santa Rosa sa ngol mingo turangan ita wungiti ko na ni Robital no na matang sauti ki rat selos ni tenge totoo ba ko talaga na ni Robital no ki rat selos ni ama ni nanumut tabu talaga mo ko ya abarong tiko ko na ni Robital no ena rono ndo lusang ulkarua rede mo de anita o de manda tan ratu na ni Robital no ki skeli tumbuna me abolata na lo na turangan gue au maruta kana nondor me vital no talanga e abale chikem ni talanga na vital no ki ratu silosi merau ni ndor me vital no ni konita sebaranga ni me da ni ndor vital no o sele talanga na ngona bikem ni ke tiko so na katal ni bewa ses na baka bini binaka na linga ni betum bere ato me bikem ni o maruta kan ni a vosa bana maramati na muni e la katal chunga mo ni tuku tuku ni ko barong tiko mai au sana sele talanga na ngona bikem ni naka Nakanita. Au be ba ya longgang kati ken tengah na tiko sampai expired chung be kana B1 B2. Siang indo na kain rendre. Kaya baka sa raw kito me kito sa may expire kito rawatan itu green card. Dono nga nakakanga ni bosota. O kila ni kito siang ni wawan din di talenga. Na tuki-tuki na bakasanggara ken sasanga e warni denguraw. Do talenga na ka ken dono kambimbingo na ita mo bangkarando na banua mo saba mo ngandre mo mendo na no mo work permit. Bete solia na matinto e rawa arani sulebiko. Mo baka work permit sa social security mbalata tikongo. E keriwe to koya o iko o sinika ni sa mbeada na caregiver. Endona ka orto iroba mai iko mo ba pay stub. Endo talanga na ka imbimbi neta mo ba pay stub. Mo ba pay stub mbalata ko e para rota kabiko no tuki-tuki ni mo sangano mo pepa se sangama tangano mo citizen etiko na pasende ni tax iko na musuko tiko na bi yambaki. Kaya keriwet bi ko ke baka ngandre ba ko mo merau no mo pepa se mo ngarau no mo citizen. Endo talanga na ka e basala tangami ke na nunggu immigration officer ko interview tikito. E ba binibinakaw ko ni usama isa sanga sara mo daga sara natin sa lambaleta na pay stub. Ayo siya nga ni kila. Ono no meo sa daga nga ni kegi sa ko tiko ya me baleta ni musiku me na text. Siya nga indo na ka mo da ka kaya ka kegi man nga. Wangarando na kambay ni musuka tiko numu 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 sende mo ba pay stub. Se mo ba pay stub nada ba payslip weekend ba ka may biti. Yanga, yanga nita na uslu lebundo ya nguleta o ngandra mo bakandra total ngandai. Belete na kirwait bi wana no musasanga baga ke bakay
sini matata chukun beka se sianga ni somiti ko na no mu text tabule mo kilia takati ko na ya sana ya baleta kekede orto yuroba kede saranga mai orto e ore na buni neta e ore tale na aplika boys baka na aplika boys me na kor e ke orai e ke orto tunga bango se bernonge ne orto sai robi ko makawa ngai orto taro chinga mai orto taro chinga mai na kasa chigora na norto system io viva ka ungit tinga weekend si bertu ko dorme daba neta malak baka liu au kilan na vika wasi endai na viva ungit vir na we kanda ratiko ngo Amerika ke baka indua ngan reva na nungo e Tony una mara usara muna wasi aikina na no contact meronyo morono rawate na nomu ibola eh ena rawa ena rawa beleta na katumba baka tarmasamo tatarambu na tosomai da mengo na lolo malibu tali sa sulio ko sana baka tau nga pa no nenda rungu nondor baka iyo no mutik nga dingin dingi au tu baka raw muna wasya ni na nunggu ya Tony sena kontak sena baka salata banga ni ngandreba baka bini bina katalanga bi neita na kenandola tu na platform go menda maybe osi na kena buketi nga na nanda bulan ng unibiti be ke mundo talanga klani baka rong tal tinga mana tinangu na maleka baka liu sa may raw na pepa sa bolak sar tingo mo buka tako sumai sa rotera na lele sanda pa malmalaka tinga bana turanga ya kenang gimi nganita abi bimbole tinga klani singa tambu tiko na singa ni mataka weekend to singa tambu tiko may viti keba kaya ware nga nakalu nandrendre nakatuto eu sanga may rede ni kake de rao rao ke sau rao rao nakake o sanga may rede orai ke sa ruti ko nga nakalu eu sambi te talaga nunggu baka tule orai na ngarabi kalunga na Amerika bete Amerika na kake de bole tu na wana bola tambu saya tu Amerika ngonende satu serangan nanda we tol ni sala na be newspaper nda wilike sa ore tali ninda rai tale viti sa koiti ngango iyo ke bakanda binakata menda rawate na mbula torodake semberni kadibikenda yana na kalu sayang amenda linga ni bibuke warin raw neta ninda linga to doko warin raw ninda yaba to doko warin raw ninda ngusu to doko ende tiki ke ni bibuke sai ko saranga nonda lutu warin raw tali mo madi dal boy lutu mo baka dundun tegiko rai sana tunga no mo tamo ni soranga na bono nga tivia na lumamu mo baka nana no mesap sabati ko nga ngoro na wasye so naka daga ke numumbula na kalomolo na bibuke veira meron rabakila na biba kalungata ki soliti wir na kalu yang ana ngimigi mangani nunggu basala ku ngani ngule dabi na kalu ko biba kauti maike Mereka kenda kere na masu kere tiko metuki mai na pepa metuki mai na visa ndagai mai yo lebo nangona sanda mai ngule daba na masu mai dakan do nangona lebo nangona enda ngule daba na tangi endo nangona yo bi baka na numingandi ni singa tambu maleka tiko na singa ni mataka bi baka na numitinga bi kenda mukuni ngule daba tiko na numuturanga maleka mga liusar dokter ti na ita maleka mga liusar na numusole na numungaw na biyaw mua siya ni na beka kito sa tabi kami tamani
May rawan na PR sa ukyo pa kang bote tiko. Mm. Ya warin din din na nito citizen. Mm. Iyo. Ya nang gagawin ko sa tubo-tubo sa anggain ko. May Mm. bolin doon na pale, meron rangay may na we kanta. May bakanga na pale o may tade nguyan doon nga una. Au Mm. sa au sa tubo raw tal nga bir na matanggay may. Wang pale tu bir na green card. Dola tu na pale. Rinda may tiko, may raw ng bula, o siya sanggay bangkare na pale mo ni tostar. Kaya nga na hindi mingi mga ni bakasala. May baka nga na kami sotaba sa anong umasi ko mo ni kalungati ko dotati Mm. ni kalungati ko na bubale na business talaga may nakoro sa lolo matalito ngayon nakoro. Na lolo may ni Sabinaka. na mundo now sa lolo matalito ngayon nakoro e bunni un robo. Verto ke sarna tabulengu yer ke na momo na nei yer ke na bakarong tigumay. May masela binakabakaliw. Baka nuni binakatigo ni bikim do en kabentay malakabakaliw. Sa mundo binaka nakapakalimsar turangan ita Simeone bituanga na numusulit na numunguna en sin binaka ni kuwa babi di binaka binom daw na o klan di nom daw na vitala no ni mewaseti ko ni kuwa so nung ni lebutal chunga na nona nene lebu chiko na buturimbeka iya sama yang atung babi ni binaka sarbale wa pakatala kila maramati na muni me pakala kau dito kuno tiko lebu nangono se lele tiko ng boto ko sa bola kan lele mo na FJO semana Abola ka nila naman FJWs. nakabale sar tra kan talo lam sar bale bikim do na bitamani Pinaka nita. naka mata komanda Mode. Sa totoo, katotoo ko tinabi talanoa wata ke turangan ita Simeone bituanga turangan ni muni ni unro ela tikino na ita siri na sano na ita siri vasu levu kay ngau na yan yung totoo ngau na sano lo may viti na maramotina na maramati ko ni televu na tikina wakaturanga ombao dawabi ni binaka ni sulit mo ko na nanangauna na siri binaka ni kuwa da marota ka ni rawi ko ya me may wasetu na noni talono bi ba kung kitindina o dei me saka ni wude sana barro ni ko kam dindina mata sa hoti enda ngande tiko ki Australia Brisbane vera tu selosi na tenge e ni ko ndangole sala ki vei Simeone bituanga e langona ya se lele wa mo kitiko ko na boto ki nakoro e ngono ngo sa lele wa mo kitiko ko lo ni marao sa lewatal tunga ko na buru-buru ni sa kata ko ko Elon Musk en na company na Tesla. Saya undi na sa bangkar motokatiko vi Tesla anggo sa na bangkar motokango sa tako sa nga bitura nga nita men sule men do nungulur may virtual company le na Tesla. Iya. Nakabaliw sara men tinianga na nando bitan ni konda na rongotal madana sere totoka membalete Amerika virtual na top vibes men tinianga na nando bitala no bikim ni nataro ti kumay member letter na nona namba turang nita sambi en gore na mona liba na nona namba o nita Simone ni ingiri ni bitar tarwa bikim ni nabangara pepeti ko 707-230-0576 pakon total 707-230-0576 mina walib sara na may sema tuni ko turang sa nita Simeone may na korto to ko ni unro kena buno levu o California e Amerika dana ronga da madana serto to kongo na sobi kim ni na maruta kana ser goberto lo to bata vibes mena tine na nonda vitala noa na ko na walib sara na sema mai Sota
Amerika Nambula Erika Mika Mika Mosi Mosi Vyaya Yuma Karaina Totoka Tuna Kena Sota Bimaliwai Au Mairaika Saindibi Nivanuango Ko Amerika Sotawa and the Vesina El Rito toca tu na tubaki Pamuango Erono kakilai Kambini kila na tamata mata Eranuri mai Sai salua kituni bula Ninga sota ebe inga unda Saindibi Natale che California Iselei America Olui Kamikamiva Risani Raki Amai Sotava Eno Vesina Rito toca tu na canavina Karakara wanda munda munda univa Anda lava tu na canavale E tama vida Na canoavu e rui malabu Tu vani tu pakamatanu Saindibi que mereke Tu e dai Iselei Amerika Urui Kamikamiva Pisani Raki Au mai Sotava Eno Vesina Veisau nindrake o mais tava na veicinha. Vena levo tovata vibes, vena levo que me quede la vio kanyo ni siamo tiko mai na ya kabi vena ni ko maro tak sarva levo. Ni rau ni siamo tiko na korto toka o buni ni unro we toka ma wala kata na udi wai na o wai man. Toka talangara ken romaliwa na koro wa turang sawani ke na buso. Weekend na do time taka na ngoni sala na sawani sere road and then second ngule tabrao na bono etiko kina na koro
o vunini ro ndo la kena ngone sama iti kongo ya Amerika o marutaka ni sol na ngauna ni siku ni kuwa merani kero menta be bata vetala no be o sei kero ni takatalangani na tara endo na bulan endo na tamata tamu sakayani se endo mbeka na bubale erto masulaka tiko mbeka mena endo na ngauna merto na ngwala mikin Amerika se erto sa tiko tingo Amerika erto lo mo tar takambeka liu naka ye sambio ni ngora nona nambo ni telbuni ni ngiriani bwani bitar tarwa tiko buana contact window na lawyer e tiko ngore Santa Rosa era ni bibuke soli baka sala weekend sama itu kun talanga ko ni sa biu mai endo na lawo bo ni matentu Amerika na Dignity Act sa biu mai sa baka lawo tak mena bibuke bike muni na samba tiko tende ngo Amerika ni ngan rabatiko merana no muni pepa me tiko talanga no muni work permit soli talanga no muni social security erawa na kakero me biwa sita kan ko kitoranga neta warai ni ndona ka endende ka kede enda ngan reba na buru burongo ke liu tuk nga ko ni ndona miliu rawa rawa kede bakantua na bika enda ngan reba usa bakan mini bina katiani bike mni kede sara marota kan di rani ndame bita la noa ena kabini sigin ko sambongi lebu sarta ko California sabonga wala miniti mitin kan dua ena mbongi lebu ni singa bakarawai au klani se kabi singa tik ngome viti o leo nge uti bek ngakona baka singa lebu so bike muni so ko sal ngiandro mena moade ni uti ndora baka singa lebu tutoka au salo loma sarti ani bike muni me dhaba na ngona katarava ena mitomani tali tiko na vita la noa me mbeleta na dhuru bono me Amerika na loma ni madha ko tumai te baka tiko so era makutu merme yosea la non ritala noa ni ngai sema mai ena nongko pata pata salo loma tu yani ni ngai baka tiko vinaka ni moade moade tuliana pinakavaleu tuliana dir baka yao maramanita na dobi buk talanga bira na biwakan ni moade